o te whatarapatu sa moa I lau whita paponga I lenei vaenga o le aso. Na tu o leo ua wawai atu tatu taimi te ale titi a 3 minuti te ele tu lai fitu. Ia li leva ona taunu mai fale ona oni tuatua no asa iai lenei afiafi ia sa o sota ia tuai I le tatu paanga o lenei po ia pe mawhai ona suia mai le mataini ia ona nisi o pa moemoenga o le whanau eni lewa ona taunu mai fale. E te tonunga sa moa pe wafi pe tuai le alapa le tu inga taimi whengai matatu. A o le mesilia o na taua o le mawhai o na whaawau ia ma whaataunuina ia nisi fo I o fuafuanga ia ma whaamoemoenga ia e pei o na iai le aso ma le aso e tusa o lau folaunga ia ma lau sabalinga o le aso lona ono le nei o le aso lona ono le nei o le masina sfumatasi ia o te manatu o le ua sofitu ia nisi vaenga o le lalulangi ia e pei o na iai le atu Samoa o Europa o New Zealand o Australia ia ma nisi vaenga o tonu o le Pasifika I saute o Amerika lava ia ma ona territory ia pei o nei mātou te solisoli muli vai atu lava I le whaitaunga o aso le kalena whiangai ma le lalulangi ia o lo e soifua ma o wolai. Ia o lea ua te alitu la fitu ia ua pongisa ua matua pongisa lava I mātou I Amerika nei. Ia I California ua lilo fia le pongisa o na winga ia o le temi foi ia o le tatou sa ili I lo tatou tua I le tatou rotua fiafi. Ua so o na oli nei lo loto ia Yesu ua ia whaaula ia te au o lau lea pese fou pese aleluia o le la o lo wanganga oe Yesu e o le whaala mai ua o oli ai o mea I la leolanga nei atoa le atali o lo le atofi elele o lo ua mausali pese aleluia o le la o lo wanganga oe Yesu e o le whaala mai ua oli ai. Waso ona oli lava o mātou loto o mātou tua ia o mātou manatu I le sili o le whaia mo mātou. Le ola o sangisangi e pea I tangata. Le ala e o toifo. Au tu mau pea la tau singa I lo mātou ola. Tau si lo mātou fafo ma lo mātou fale. Te leo leo I mātou te mua mua, te muri muri, te si o mia lo mātou ola. A lo whaftai lo wangale nei I lo mātou ola I so se mea e tau si ai I mātou. E oa I lo mātou ta o toifo e mo moe ma malo lo. Te leo leo e te le tuli moe, te le moe la. E di inga lea ma le whaftai ta mai. Wa mea o tau si ai I mātou I aso taitas. Whawhetai te le lapa lo mātou. Whawhetai sili o le whaolatanga na e whaia mo I mātou. I ola ai o mātou tangata sala. Ma le ku'ira poko.
matu ua matu mai lenei afiafi o e silafia tiute mafai mamasa tatu malau mafutaina fesoasoani mai faagaganaina le vaivai o mafaufauga lelei e tino ai feʻau magaluega i mumusu o lauafio na o lauafio o le agaga fesoasoani o le persona lona tolu o lauafio matou te afai ai ona fa'aauau tiute mafaiga o le tatau afetaina la'afitoe o lenei pō ma le tautua i lenei afiafi ia i'u atu lea uma lava i atu ae aua lava ne'i mitamita ai i tagata agalu i matou uma le totopa'i o e ke riso lo matou ali'i ma lo matou fa'aau. Ia, manatu Samoa le ua te'a i lagi fetuta'i matagi ma e'a fo'i ia ona tatou ave le fa'amua le fa'apolo ma le fa'asagi ia ona ua mafai fo'i ona fa'ataunu'uina ia o fa'amoemoega manatua fo'i o oe ia ma paua le ona mea tatou na fa'amoemoe ma taumate pe tuainia a o le tatou atua lava o ia na te fa'ataunu'uina ia mea uma i le savaliga ia a le tagata i le aso ma le aso ma aso uma ia ia le tatonuga fai suai o ana nei ia o le aso ono o le masina o tiesema ia o le aso fanau o le tali'i matua o le maulu matua e atoa i ai lona fasepulu tausaga ia o lona fo'i matua ioe ona nei la ia sa pai ai lona aso fanau pe o le sa ma auai atu i ai ia sa o lalo atu i sieli'i o leota e fa'amalulu atu e tumai le mapokalame laititia ona e iai fuafuaga fa'ale'aiga ioe e le'i leva la ona taunu'u mai ia ua fa'atopetope fo'i e le'i o le taimi ne tauna mao ese ia ai ona e naunau lava ina i fai ona fa'aauau ia le polokalame ia iai fo'i la lenei afiafi ia au iai fo'i la i le taimi lea ia te au fo'i lava ma le fa'aloalo ioe e molimoli atu ai ia toe fa'amani atu ai ia le aso fanau o le fasepulu ioe o le li'i o Kirkpatrick Alex Smith su'a ioe o lo'u o le matama matua o le mau matua lea ia o le mafanau e to'alima ioe e matua le tama pito le teine soso'o le teine soso'o le setine ia e le titi tama no winga tu pito tama to'alua ae o ngā totonu teine ia i le fanau o lenei aiga ioe le sola ia o le fasfu tausaga ua maligi au loi mata fo'ulele o tilusilo ua o le ngata ua matua ia le maulu matua ai ua o realize ai I'm getting over ioe ua tatai loa fo'i lea fa'apeata ita o le tumau lo talavou ma lo peita'i o le si'itia o tausaga ma le fa'umi'umi o ola o fanau tate lagona ai fo'i sole nei lau o fa'asolo fo'i na matutua tagata ia fa'amanui atu lou aso fanau le a tali'i ia sagafoa'i e le atua le malosi le tino e faigaluega ai tausia ai le to'alua tausia le fanau ia ma to'aga e faitaulaga ioe fai outou taulaga ia pei o si vaega mulimuli lea ona matou mafutaga i le aso ioe fa'amanatu ai na o te le'i tu'ua le mafutaga ma tamalia va'ai ae o te le'i tu'ua le tatou tina nei aso lea o le a tapena leo sauni le faiga mea tatou ioe ia pena le taulaga a le tamititia ma lona aiga ioe ia pei o mena e pei fa'amanatu a'i ai
ele o ni ngā luenga matua a o le atua o le puna oa o mea uma mafuai o nau tū whapena ia Malaysia taua i o si mesia le ai a se isi o tātou matua i le manana o ia popoto matama mai ia la tū whanu le ai masisi anofo ma o ila na whanau vai o te aru lea onga si vanga na isi tamiti o vai alo lofo i o la tū matua i na tu wale wa onga ai o babe fitu e ngā duenga fisosoani ai i o la tū ainga ai awane ingaro i oi o le tāua i o le whiau lea mo tātou le whanau e tāua lo sa ili le poto sala lau so o se matua lava tau te nau uma lava i a o tātou whanau i a popoto mātama mai i a su e ni whaelonga e maua lulunga ia maua ni ngā luenga le lei i oi ai po le ale le hi o lo wao po le alo i oi po le ai te alofa lulu ta mamaru tina e moni lolo alofa i o matu o manuia na e te tatu te fiu e tufi tau pau manuia ia i oi ai po le alo o ta mai whawhale a onga mani whaelonga e tele te mo tatu tele alo lofa lo i o tatu matua e fisilingia le soifua maleola i peo nei mena e whamanatu fo i nisi o whanau na matou whai ainga le nei aso i oi ua whai tōrua uma ma whai whanau i ale nā o le taimi ai awanoa ai o i wharsa ta pena au tō whainga taulanga i oi i o lea ua lata mai whainga taulanga whai le mea e te loa ua ma whai ma tala whea ngai o ni whaia i sona fia i loa o sisi ai whai lau taulanga ma lo mautino i oi lau nan whai nei kamiti whai ma lo mautino o le mea ua e fia i ai e te whawhitai ai le alofa o le atua i le tausia o lo ainga i le fu atua lo fasfu tausanga atali i oi i le la titi ia le alofa ma le anga le lei whai pea o le atua i le li o whale ainga o le tamai titi la paia e whai ai ana whai unga le lei o ana whai unga poto o ana whai unga tamai e loa i le tamai titi ia ona whaasanga tonu lona ainga ia i loa whai ma taitai lona ainga i ala oi ia o na a whapea o le whiaua ma ua masani o tatu o le whai o tatu roto fiafi ma avele upu tamiti then continue le mena i auto fo i whanau o waile ma whai ono ma whai a fiafi whatasi ma o tō umai vava ma maor me tu tino no foi ia ai o te tonu fo o le whiau fo i le e whafonga mai tau te awe uma ia tatu whanau la ua ia o nai mea ia i oe tamaiti la our young ones there's nothing wrong it's nothing wrong pursuing your school try to do your best at school try to get everything mawhai ona e ausia o a whailonga e mawhai na o iai lau tam whai why not o wane ingar top of that got to respect love and respect your mom and dad your parents o le mea pito sili le na o tou ia whanawiti mes pito sili ana tau o puini a vea le atamai whapotua o ngā uautou maua i maulalo ai lau tō ba ai i o tō matua mautou whapea ai o sili atu roto tau i loa nei lo matou o matua don't forget that's our call as parents that's our call what is that we need you to do better than us we want you our children to do better than us esau pesese ioe ia pe o le nā o le winga na o le taua le nā
tongi mo mua o tō pili, whai ia lelei i au tō ainga i oe. Awana inga. O sau fōa i mo le atua na watua ia te utou le malosi. Na watua ia te utou i oe ia le atamai e fua te tau ai. Ia te ro o la whea fwoi lea o la urupe whaalele i le āmatanga. Ia wa tātou na ui uma mai tui ngā mea o lea. O lea o au. O ai. Whaatonu. Whaapoto tātou e o tōtua a mani o tātou matua. O le whita lea na whea ngai ma o tātou matua. Our parents, our grandparents, pi o le latou ngā luenga lea. Leo ai oe mau ia masapi ai tātou vai temi nei. Ona o le ngā luenga sa whea ngai mwhita, sa whea ngai mau tōtua a ia mani o matua. Our grandparents ma mea umalawa whapena. Au wharongolongo mai lau fia na nei, au wharongolongo mai le li o Falani Sue, 19 years old from New Zealand. Falani, for your information, if you can hear me right now, I had an announcement last night about for those who love to play rugby here in the United States of America. Ina watu waila whaalinga o tama whai ia se tasi o li whaia onga e so whaia eke ai ono o coaching nei le university level or the college level is se tausa ili mai le ngoi whai se whai mea o Indiana, if not Indiana, ia pi o ina o coach ai ia le alo le atunu ia o le ala na ia au maia ia siapa noa paman mole to make an announcement to all the our the young ones from the island, the Polynesians, New Zealand, Australia, or even around here. For interesting to play rugby here in the United States. Pamulimole, fafsota imai ya o lea ua ele uma le sota mai o se tasi o le li o Falani Sue mai i au ki lani New Zealand ia po fila New Zealand ia lea la sota ia le coach le uma ma tala no Falani ia po lea le whainga o le awhaia ia avano ia e mai fo tu tonu le nei atunu le ngata i le lakapi i o telefuta mitsa mo manui le afoi ile NFL o le lakapi fa Amerika so i te leiloa lava e te tātu te leiloa la vai ai mo Falani Sue na vave ana fisota i mai le atari ile nei ana po i atiau ia le la o fisota i Falani o e langona mai o your mom and dad yeah, please don't forget the coach will contact you, okay? Ai whaftai ia le fisota i mai ia mo le nisi o avanoa tārusia ia mawhai e le coach o na fisota i Markolisi po le universite o whaia o ngai ia ma mawai se avanoa e fisota i atuai a lea ua fisota i mai le sunga whaia o nga ma mori mai le ngang whaftai ia le la tam whai fisota i atu e Falani Sue ia mo na ia vanoa whapene ia o whanau sui wa 19 years old e whaftai o lea iai lea nganga e tau mawhai sau e pesu lea vanoa o lea come to the United States of America to play rugby so o a vanoa le lei ma vanoa you never know e le tatu te le loa lau vai o le mea sa ili matangi o whea me sa oi lea vanoa tau whai ia a whawhawhonga mai fui lau sisunga eke ai ono, eke Roma ai ono. Ia hamona mole, whawsota iane, ia lea tari na u lafo atua, ia lana message nana o mai, whamona mole. Ia o vaenga na le lupa palele, tatu te tilo iai, ia male taua tele sa mo o lo tatu tue tepa, ile ta penanga o lou soifuanga mai le tuanai ia si o mai foi ile nei mai temi male ia soifua leola ia o
Mangana ioe o lo'o tele io ni nai mta upu o te fia talanoina o le nei aso. Tele fo'i telo fo'i o se taimi ia no o mai leo le li i o i le li i o mo i fo'i. O le ota ia e whaawa watu le ma tautua mai au nanga o le nei aso. Ia pe a tali tula e palu ia e mātou no mi o tāna o le tula e 5 i tutonu o au kilani. Ia se taimi no whaarumolongo i ana po i le i se tautua po se tasi o ala leo io e sieri i o pulotu i le la whatanoanga ma se tasi o le sui o le tapipi o le li o le whaipule mai tua i whea foi sama tau whale la tai ia e manaia te lea fesili foi ana avatu i la fionga e tau mawhai fas e sufi mai ia le ia fesili whale le leina ave ia pi tau ia le fōringa tau tau lava le sunga le li whaipule ia na tali e au mai o te loala na awea le li whaipule o lo whanongolongo ia le mamalu o le atunu. Pauasi na tala na tau mawhaina o pue ana po. O le mta o pule valele. Whapele tala a le suilea. Pauan me whawhitaia i le atua. Ua admit upulai. E manei a tatua upu le upu e i mwhai o na malama. O le mea fo leo mai i whafo uma taimi o whono, uma le tala noa ina o matau. Mana tua. Ia ele o, ia taipela o na nei lefto atu mosa wanoa o se minista io i tutonu o le tautua anisi o e pe iai New Zealand io e matato. Ia ele o whape o iai ni a wanoa whapitoa e mwhai ai o na whatanoina ia minista. Ilo latu. But on sivanga le. Yeah, Ricky la lava latu tarano every week, twice a week, 3 times a week. Io mai ilu. Whapela le tala le li o lupe matasila tolo ngata. Le fai pule o whala time samtau. Ua admit le malo. Ilo latu le au mai o se valele. Ua ringa pi fo ringa mai le tala. Ua loa e le malo. Lo lato se i le au maia por to fa fo i o le valele pau ale mea o te manatu e tatau pe ona fa sa o mo upu fa lele ele iai se tulaga fa pena ua admit le afo ele fainga malo na se pe sasi ia solatu fa tatau na le au maia i le valele ele iai se tulaga fa pena io e o le manatu o le malo ia ua o le taimi ina ua tu i titia ai ta lafu o le valele lava ia by itself ai whapena fo i ai ta lafu o le malo ai te le lava le mea va ai i ai le tatou tautua ma le au ona langa o lo tu lei mai pea mea ia ma e fōlinga lava i lato e le ai o pongi sa moa i mea o le mea e amata tu sa mo la tunu ue. Aua ni whapongi sa inga i tātou le mea o le nau mai watu se whalele. Ona ua oi le atunu i le taungata o le pasese. O te mana a whaasa o le statement lea. I moa ura vai ai lau fo i tautua. Ma lau aua ni whaasese ina tātou le upu lea. O lea. Ua amo e le atunu le avenga. A fesiri o le avenga. Taungata pasese. Ioe. O le fesiri. A fai e tula i maile malo pou ai a vatu ia se vaa. O lono winga o le mafau o tou e whapa ur pasese. Vai o ia tu inga langonta. Vai ia. O le vai latu. Le ngalo ia tia o tau sanga ia a o le i. Na sau i nei le tatova. Na sau i nei le tatova. Leo te tau na sau i Amerika. Pe uma na sau sa o mai ai Samoa.
pena la New Zealand saulo ni Amerika. O e te tau o na leanga a whapea o tue mawhau le tatu whenga malo fau e mo se waalele na oso meli ni Amerika. O le te le i o whaale tonu, aisia, a o soifua i e sia uo. He used to be my teammate, mata alu fatasi. Siri i o lo lani koko, i o e. Mo te i le matu whetaui e i nei sa iai le mea sa whai le se tasi o hotel. Na mawhetaui la malo lani koko, i o e. Mawhetaui e o te i le matu whetaui e o atu ai ma le crew, ale tatu waa, i o ale au waa tatu ponisia. O tamba ma tenge, i o ma le au vangafu le au le au e hostess vanga ye felele le valele ia o te ia la le mafetau ma lolani koko lela o fetua le tana ma fiopo po ia le ma tala noa o wale vanei ni e mi solile ai soli ia na maua tua o le awari i e tustala ile tusitala fonga le leile e le fa pese tala fa tupu tala le faitua langa o maliu le so o maliu ia rolani family tala na maua tua ia le ori ia le au vanga le fa no le no mai nei le amingo le polincia pai ia ma na pepa ile vai aso atole na pai e malona visa oso mai le vale le sau le tripia ele tongi son pasisi no fatu le ia o la tu sera la mele so mo te mai le maingo le first street per vai so ini ai o mai foi la i tangata le au flying attendants le ta o tangata ia o fale tali malo tai pito silen tangata by the airport na mai tangata ia o tatu vale no foi so mose a matanga o leo mai nei lea au mai e tangata i pe o mainga o le li o lo lani koko o le tau mawhai fole o le ale me tau mai e draw ai tangata e whilelele valele o le alava a o lana mori maure i atia na whetau ia ma le ori i le tustala na tāwhawhau ai whai a ia whiutanga ina the whole week na whai ele na visa me uma ta pena i lele mai le valele ai na whetau i le hotel tustala ioe so o pe o mafaufaga la ia le foi te mana o faafogafoga mai tatou palemia ma i latou ioe o te manatu i le tatautu e tupu e lē i umi ai lii atoa se lua masina tolu masina o tatou vaasau nei agau oki ua agau lelea ioe e afua i lea e leaga le faamaoni tagata faigaluega e vaaia mea totino o le tatou malo te musu atauotaiga o sesilau le faalono mai le sagata na sau i le malaga lea ioe anai te silafia na te silafia e oe lea faapeo e faalono mai te silafia o oe le sagata sa iai luga i le taumafaiga o le malaga lea lena sau ai malolani koko i Amerika ioe oe lou talano sao atua ia atolele ia le lua tolu masina o mai ia teine o le vaa lea ma nonofo i le totonu o hotels i le i o mai vaai se mea o se Airbnb po le seme tautala ioe e ave nonofo e mai ia nonofo i hotel e tofu tagata ma lona potu seisia foi so pe ona i pulega ia lenā vaitaimi na o vaai ai ma o titilo i le awhaina o le mea o le maua wā banoa le mawhai o na whai atu atoa i ensa i lilinga pa atoa mawhai e loa ioe o na whaawau tiute mawhai wā i lo maliu se li o lo lani talo an whapea o na te mori mawina rau tala le whai atu maua i le hotel tu stala
tapena le malanga taho that for the weekend I feel le mai the following week yo e mai ina e fa le fa la wiloa o le ua I malanga le policia a le tatu le ua samo e wish le temine ine ele one samo mo ni tatu va salo por le last 15-20 years yo e na mai e pula ile male ofisa la to sai I cousin ia temina na saumo muai ia saumo mai brother in law le o Chris Houston na mai nei o le to fina na mai amata na faile ofisa nei ia so rolen sa o maleli sili o foi Wayne Farm o ia na fatuina na saunga lua le ofisa nei I to tonu o le ayo cousin ia mai le tana no atu mo me facts le tapi o le matai na o le Wayne Farm ale sa ai lo nei fatino nei le office se tasio building I lungo o Avalon Macausen Street I le ayu kasone so o te le o meni o fautuanga oni tatu te pai ai au le lau fai mai le o lupe matasila fa fetai wa admit le malo o la to loa lo la tu se ile au mai o le vale le tapuai ai o te mana o sa moa o te tama fai e defend le mele ma tu inga ma fofonga ina nei mana tu ela nisi e sa oala ona o tu inga fainga yo upu matala ile ese me papena tupu ile I pape o admit le malo ma own up le malo a mese le ai pau le mena admit le malo o tatau this is the time why when our debt, when the government debt's going down the hill. No wanga I lalo mo I talafu wa tatau mo no mea. Na. Ai leo ise ma fofo le pe wa regret I le malo. Ina wa le to fa fo ile valele. Leo te mana o e fo fa malama. Le nga upu ane e sasia fa ngori sangata. Ile I se fa pe regret le malo pe admit le malo a mea o se le la tu decision making to fa fo ile valele io le mana malama le ona madino le ngana mana ia le interview le fo ile ia to sa waila le mea mulina io ma le mea la vale o fa ti le malo io le avenga mafa io la fisili la avenga mafa ai mai la venga mafa o pasese ian fai atu fo le tatu pokal o fea le lalo langi nei e vatu se va lele le tatu atu nu la tatu toma fai pit pasese isi va lele na o tuto la afa pela for example a pelua fe pasese au kilani pia au kilani ai watu tatu toma fai e drop pi lalo le 1500 o lala to vai e healthy le ngako inga me ufai sa mo lana first ba lele e la tu sam e sao pese le mele tana no tueta tu o I tatu telo le vai tele o ma fonga o tangata ne io po le me o lai e la tu telo sa o mele tam fai atu ai tama fai e tala no mi fa se ma fonga ma na tunga o le atu ile ai se company va lele fa vale fa pe fa to atu fai sana vale ai la tu fa pe se ave se venga ma ile atu o tangata o tatu atu e tatau o na manino malama io you need to get out of that box o la box ele leo tatu tangata ona ese mal box le fa vale tangata ni tatu atu ia fai se va lele sa moa e fa mama a venga tangata o le a fesili o la fa mama a venga le mana tu tangata ni e fa pa u pasis ia le la te fai atu valu se fulu miliona le ta la fu o company va lele io le na yai o atu lo ma fa o malana ofisa o le mena fai fa o malana ofisa
race le pasese from apia pango apia pango to elau apia niwe apia tonga po fe lava i lele i le va ala iti o Samoa o le mena fai io o le si o pasese lea ele o fa pe o ile tunu langa o pu ia ta pe o mai ele au fa sala lau ia ma ila to ia ua o ile tunu ya me ta o le o le tunu e ma fainga ti fine le upu lea e ma fainga fa mala malama le upu lea le o le tunu lea la o mai ila to le fa tua ile tua Samoa ta i me le li o fa wo malana ofisa lua mal apatau sama na tu leia i lalo le aitala le valu se puru miliona la o to se puru miliona o fesa we tu pena o le langa tu pe mo an sa we o le si o pasese o le valea a faila o e tanga talena sa u pasese ia e loa you need to be proud of yourself I say langa foi les i te lelo sau i pasese le na vavenadu i lalo ia passes ia le aitala por ia ale Samoa Airways from 8 ia 4 valus 4 miliona pe valus ela miliona ia so se me pe valus fulu pe valus ela le o to ese fulu miliona ia le o to ese fulu miliona le o lo to o le aitala pe o le mafo o le ala fa me te atu e avatu se vale le pe fitu ton fitu pe fitu fa fitu le va tele avatu o le fa moi ia te mafai e fa mama la le se kango se si ti fine le upulea somebody si tango se si fa mai le upulea in details le upulea o le fa mama avenga la meta o fa mama avenga fea ngai ma le va lele o Samoa se o mai le ori ia limoni malatu le fa pe fa mama avenga no lela pe no tu example fa mama avenga la meaning for example pe elua fe le return le ia mai o kilani pia o kilani 2000 avatu nei tai au por ve so fota to fitu fa fitu por fitu to fitu whatever size le valele io avatu nei la avatu le upu pe o le upu wale le tu di lo le fa mama avenga avatu nei la fa pe mai Samoa ia mai fa fitaia fa tai i le malo lea ua mai fai ma fa mama avenga so from now on ua tatou te alu de pasese le ua New Zealand ma Fiji Airways Qantas o lava va lele na servinga Samoa terminei a fa peta i lua felvanga ia pa u tatou le si fa mama avenga i o tatou tangata sila toto ala o melo te tala no tau te loa afoi e work le to inga me fa pia no fa fola ia mo me o sau no anga fa folinga teu ma fale upu matala ai le tai tara a fa pia le va ai mai le o fa o temni ai ata mai fa o le a tielu patu tielu langa o ia le na te yo ora fa fena vatu tatu vale le o le o na vatu se vale le vatu pa u ila o le ale to inga competition le tam fa competition me io a to te lo to a fai fo ia te fa pa u la no tatu ile na fa pe New Zealand ma va o sale ma fiti e ier ko vale Samoa mai ko va ko nga fit ko va la ko me kam fai fa pu e kili matu le nga ia ka ko e fa pena tatu o fa te lo to ele i lua masina ko e feko i ka ko va yo isia le anga ma fo fonga ka nga nginga ka fa va le to ai finga run fa pena ia pisinisi ta tu tu ele ma fai na run fa pena e fa va le manatu e fa va na ngona so le winga lo tala o te tala no to i le sui le o fa le latai le na interview me ma le o proto Samoa te li loa la i tangata ni po wa to inga tama mai o lo taulangi po le mea o lo la te loa le mea ai le tama fai ale winga la le o matu por kalame
o le winga le o lau tautua mo e i whaamanino foi ni whaamalamalama sia u foi pito la au ina ia awan i whaavaleaina tatou e tua inga tangata ni whai mei vatu se tatou waa ua oi le atunu ngai kangola ia e define upu ia le ane ta ule oi o le atunu po o ia le te sau au mai oi le atunu o toa ia o toa tangata i tu te mai su e avanoa ia tō maua se avanoa e rane le maro le atu te mai tau mawhai tongi mai au tō maunu nei maunu ai ma whau tangata whanongorongo au le matu te whai e tongi mai tō maunu au le winga le matu pukalame to tongi atu au tō maunu ioi e le whaavaleaina whapea le whaafonga ma whanongolongo sa moa a fesili la meta ua whaamama a venga i pasese o valele ia leo o whai atu a vatu se tatou valele sa moa aida tutusa lele pasese ma vaa o atu ia tutusa lele ia pore sili le titia i se tāla pe rua tala o inala tatou te loa le moni o le alolofa le tatou atu i lana me totino pe tangata i le tāla pe tangata i le 5 tāla pasese o ono i esia ia ola le tatou pisisi e mawhai langa ko whai ane e mawhai a whai lai le mawhai le lela pe koe suri tana noa le lela pe atu suri tana noa ai aua tatou te tala noa tau whaavalea whapea e a vatu se tatou waalele ua oi le atunu i oe se i sini e se i sini natu i ngā whamatalanga whapena. Te le lopo whemea mai nei whaipule. Te le lopo whemea mai nei tangata maria to i ngā mawhauwhaunga whapea. Ioi. Au tōwa aisa mo i le mele iai. E tasia le wa ai ale opposition i a politua ngai. Tasi le me o li liwa i le atunu o Samoa. O lea, o ana ai talafu. Aisia, yang fo ele o te valela tu e fiula le tua ngai e te whamatala le ai talafu so se whainga malo la langi pe toso fui Amerika whain whataita inga i alato o le upu ar tato porkalame e le whatusalia Amerika i a Samoa tele na wa resources al malo tele io e whai pe ai talafu pe le ai talafu a tele ana resources e kawai me umai o Samoa ele ainda na resources tongi e talafu pau ale resources te lea sa mo iai e ono to tongi e talafu o ele whanua te tonu rau pau ai o mea whai i Samoa ona to tongi ana e talafu te au ina pile up e talafu ai le mawhai ona to tongi Awa tatou te se e tia i manatu ia. E opo ni mea tau o soifuanga lea pe iwa whai ama ioe. Ao le upu i le tatou atu. Try to get out of that comfort zone. Try to get out of that box. Another box. O le whaava leo tatou i tangata le tau o soifuanga. A lea mau te pepesi atu matoni e ola i atu nuu no te le tau ngofia the cost of living. From last year to this year, there's a big difference. America, California, na wale o te tala no atuai. Ele mwhaila na maili tatu au di e lunga o pēng whailangi au maili tala tau whawalea o lea. Pau le mea o le tatu atu. Try to get used to it. Whamasani ai. Whamasani au tau wa ai Samoa no nofo i Hawaii. Very expensive. Au le hale la tau tala. Ua masani ai lato. Ua masani ai leola ma leolanga i le tau le cost of living in Hawaii. Ioi. Palasi ma ia mātou California. Ia na. E si le pēto e fwoi Samoa tino fwoi. I le cost of living ia mātou i California ne. Ioi. Le te tau ono tatou. O le melo te whai atu ai. E pi sea mai tatu whai ngā malo ma tala noa i whafo i leitio. E sea au tala noa i oe.
tati tau fa te fo I fa yelo fa ia I lato yo once in a while to ma si tanga ma te tala noa yo o le fa mo ma o lunga ia wani a piso o lunga ma mai I fa pe mai ni si o tam foi o le ai kia le fa o to ie fa lang o to fa nga ina la leo nei to te o mai ia I fa leo ai me ina ia o le fa mo ma o lunga ia to su sto of no to te fa o to ma tai tai o le tu. And I'm telling you, don't waste your time. Don't waste your energy. You better do something better. You know, do something to better yourself or to better the party, the whole party. Instead to do mai to fita ngisi mai lunga o penga te whailangi, ia matau mawhai ai o to whaiwa tau whaaleanga. It doesn't work like that. I'm telling you. Ele work fa pena ia tu inga yo pawar me tu te faia yo remain silence and yo stay away from the social media yo o fai sisi ta pena nisi a wala lei to te loa e to fai ai uno tu manu maloina le malo o Samoa a ore tau wala whaifa pena ia ele ai ele tue mau se avanoa. Ia sa o whalongolongo foi la ele porkalame last night. Ia, last night. Ale tamaitai foi le o mai ava vise kota. Ia malana tamaupo foi le mai Australia. Ilangona le whaanoanoa. Ilangona lava le whaanoanoa I nei tangata. Ona pei o leta mawhai e prove mai I le atunu. Ua se taitalinga le whi au I le iai o le tatu taitai I New Zealand. Ua se taitalinga ma ua whaalongo ua le tau le whi whaalongo fo isis. Ai o lo eli pe tangata nei, mala tau porkalame ia. Ia le tūlanga tauleanga ina o le fionga I le li I pale mia o Samoa. Ma tau mawhai ia create ia se tension. Ia se tension I le va o le whainga mago. Ma tangata whainga ruenga. Ma tangata whainga ruenga. O loo latou tau mawhai pe si lunga le sao ma le moni ma le whaamaoni. Ale tau tua le tusi a newspaper le observer. No tau whai mai le sa whapea. Awane ngalo ia te utou. I le taimi a o iai tu mai hei ta pipi. O taimi o tu rai mai le owner o newspaper o le lio. Au tova ai iai I fo linga o le tali mai temi o sano malifa. It was fair enough. E sa o le lei. E sa o le lei fo I le fina wina against. Ar tela o taimi. E neutral lava I le taimi o le observer. I le taimi o le tamalo sano malifa. Ia po savea, sano malifa. O le silafia. O le taimi le nei le newspaper. Ua te ai tua le mea fole le. It's so obvious. Ua te ai tua ia le mea le. Ua te ai tua le mea le. Ua tava ai atua I le mea le fai le mawhauwhau o le mea o le fai tu au le mawhauwhau. E le whapea le taimi o sana manifa. E moni. But pena se 2% a, 2% se ai, pe a fai e loa tu le observa. Ni mea fa le tonu I whainga fo I tu lepa. O leo te manu man tatu whaita observa mai tatu rai ti mai. Pe tai le taimi le nei. E so back to back. Le sau o mea, o le whai, ia vai na mua. Na mua sau ai mea ia. Sau me le observa. O le whaalongo ai I mo me o le hearsay, o so me le observa.
o somena observa ai muri ane le se me fapenantu e mo ila le taimi o sano malifa ai fai e sa o le mele na fina o sano malifa e se fainga le ta pipi na tuli loa le taimi na ai mai se foi ile vai taimi o le mele o le FTRA 2008 yo ke mga kuwa kuskusinga nga ke le fila observa le uto e mai lunga na te mi tu susinga na observa ile vanga e ni mesesela ni mesese ole sao langa le uto e mai lunga tangata ia copy observa back in the day io le uto fa manatu mai tangata tu mai lunga tu susinga itua tu le lua o tas lua o se puono lua o se pufitu le uto e mai tu susinga na ina ua toe au mai lunga e wha mau ni ai mea na kenstai le observa i le vai taimi o sano malifa i le mele lea la utoe au mai lunga taimi nei e wha mau ni ai sa alo tala nole uti tala noto i auto io e auto o leo keleng o kango share lunga o le page al soft radio mea ia ina ia mawhainta tatu toe whaitau iai whaitau i le mele le LTRA tut au fesa ue tustu singa ia observa ia wala. Pei tai tustu singa e fai manei le observa. E matua vala i sini pei pengi tustu singa anta meti ele ia onga. Hearsay. Fai mai ai, fai mai pai, fai mai la fai ia. Mela le. E umane. O mai fai le tala se ma pepelo. Na lato fono. Male ali i sui pale mia. E tala no ai nai isi usia. Le atu te fai tio ai. I le li pale mia. To malama ulua malama lama na ulua ia mai ava le vise kota malau tama upo le oilingoa. Oilingoa le li upo le utile iloa. Mau tile iloa le tata. Io e. Io ulua iloa. Me kongwanga ka ole me ole ola tau fa le nga te ua fai. Lea ulua mai fai mai ua mai e le tala mua le breaking news. I le fono len fai na nafi ale li pale mia io e a le mea sa tau on a mata mai o ile malu io e o mea ia Samoa is very very childish tamaiti mea tamaiti mafau fongo tamaiti le mausunu o le io e o mafofonga very shallow minded yes very shallow e papa o mafofau fa na tala no mai selo ia fa pia tu mele tu te fa pia o le tau le lei o le malo samo sa te taua e te lua malama le mea le tau le initiation. Who initiated? Ia le whatasinga ia. Who? Le eise mea na a mataina e le sunga le li pāle mia. E le a mata, e le a mataina, e le i vala a wina e le sunga. O la toa, they were accidentally, e le exkengi fo. They planned to come visit. Io e. They planned to come. To visit the Prime Minister of Samoa. Io o ai tangata ina o to visit. Lea. Wa vasamana ia Winston Peters. Ia ma le Deputy Prime Minister o le Foreign Affairs i se la e lumala na umanaka. Io e le i whapea na wala au i eile li pāle mia o mai e eile mele o te fia tara no ai. Oh my, while I'm here, this is a good chance for me and for all of us to meet while I'm here. There's nothing like that, na tupu. Le ai maseme pena. O mea na amata mea ai, ia le minister vai fapo le malo ni sila. Ia le foi la na mai e foi. Ele talamua.
pena au mai e le talamua, pena au mai e le mawhai. Ona nofo le atunu, pe a whapea e le o whaia ngā ruenga a le Samoan Affairs i o e alatou i Samoa. Leanga isia, a le latou lape le na au mai. They admitted. They owned up. O ele latou lape. O le ale lape. Latou te le longo ina le official palemia New Zealand. Le o atu. O le palemia a Samoa. I ona lau whanua. Io le nga. Au le lava e o mai tangata ni ilunga. Ma whapea olo latou manatu. Na amata mea le fionga i le li palemia. I wheilua inga manu nei. O le lava manatu tangata nei. Na wheilua ia na wala aulia e le la aulia le mali toa. Ia le nga. E le leo no tatou malam lama na sau leo tamaita i le sa whai malo ia. Le leo toi lo ia. Mai apa. Malana tamau po o lea. Pa mai o le manu manunga. O donas. I le vaai atu donas ua o le upu le na whaonga e tamaita. Io e. Mr. Kota said it's a Mickey Mouse situation. Mo le Samoa Prime Minister i lona handling o mea ia without CEO. O le upun whaonga tamaita i o le Mickey Mouse. Whaatino e le pale mia o Samoa i tua inga situation, Mickey Mouse situation. I le vaai atua New Zealand, i le vaai atua Australia, i le vaai atua le lalulangi. I le whaia o unofficial meetings ia. E au noa ma i latou o loo whaatan, o loo latou vaai atu langa le vaai whafore tu. Io le nga. E leo whanongo toala wa admit mai i latou. Io e. Lape. Oia lape. Lape le ofisa lea. Sasi le ofisa. Samoan Affairs. Ofisa pania. Na mai lola ia le fai mai ia. Latou te whaatonua mai ia. E leo so latou tiu te le whaatonu mai o le li palemia, o le palemia, o le taita i o le maro. O le palemia latou e whaatonunga o latou. Ia manino ma malama le tangata lana portfolio i ona tofinga ma ona tiutia ma ona whaipa. Nei au mai tangata nei. Papatu upu ia le lau o whanongolongo ia o whapesali. Me foi salo ia. O le ana le siru po o len whai. O le ana men whai. Pe ua tele ino ta nofo ma whaongaro ta ma whau ma fua i luma ma fua i tua. Ma teilo ai sale. Te le lupe whawhiana maua tu silo ia ma whailongo ni tangata. Io e. Tua vai o le mea lea. O le whasoa. Io e. Le lau whai me tamaitai. O whainga o mea na whai nei li taranoanga ia mai. E loa ai e leo se malo mautu. The only deal with a Mickey Mouse situation or whatever. Ona upu ina whaonga. E loa ai e leo se taita inga e leo se taita i e mautu rona mawhau marona i loa. Tatu whalongo i e. Io e. A ole iao na sirfia. Io e. Isi me mana ia o mai e tamaitai. Na ia lango ina ia le. Ia. Le ua tanu mai tatu malo. Tatu panga. Ia. Ia le apanoa. Ia. Ma te whaua watu mea ia o te tala noa tuai. Ia. Talafatu lau fionga leota. Malo le whalau manuia. Malo se manuia. Ia. Fio mai lau fionga i le lupe whaalele e kalesia nuu maainga. Ia, i le nei vaenga o le tautua ma le unanga. Ia i le taritonunga o lo tau whaitumua tusa i ta ua i le anga le lifa asoa o lo tatu matai le langi ia i le soitua ma le ola. Baba i fwoi suru le tino
Whaftai le tua lo maua lo malosi, ia e whaua wai tiu te whaale ainga i tu tono li o whaale ainga, whaale kāresia, ia e misi foi. Ngā ruenga whaale malo, ia o lo tofi ai, ia mga ruai, ia e manatu, ma ia le nei avanoa, ia e te tanoa, ia e whatalofa, i lo tātou atunu mai whalo. Ia, te tele tu lepa, tai fu i mole avanoa, la whapena tātei tala i fu i po a fu inisio o tūlanga o mtaupu la ta tanoina. Tai atu fu i le manu malpa i o Samoa lo whapena whafunga mai. Nisi fu i na mātou whiloa i le vaiaso nei i tūlanga fu i o Fontanga mena ia o lo whapena whafunga mai. Yes, teimi ia ona o tui nātule ele o la tu suafa ona e tāua tele i le tāpou kalame ia nai vaenga ia e o mai fo ia ma whaelo mai i lo lato fia tele i le pokalame ia ona o whatalo whatoi le ai i pa i o Samoa sunga i whawhengainga mo lato whatua ia o i lato umalawa e au sinsina o lo whapena whawhenga mai i te tonu o whale o tanta matua te lepa tasi lea vaenga o lo whapea o na au atu iei al ta ua fo ia o nanga au tai tele na e maua mai lava e si vaenga na i al ta whatatanuanga ia fia fo i lava i mta uporo whapeon whatanoina ia ona whatalo whatoila ia le i lau sunga tu lepa whapea i al whatua ia e mise fo ia le tatu pokalame nei ia malor soifua Malo le polomonuia, malo le tau atai ia mo fo ni ia no le ma le to file mu ia e tati to e filo ia mama waia vanoa ia e fasoai i lunga o nei ia la leo a wale sila fia re tatou atunu wale nofo sila fia ia o Samoa e afuai ona fete na i manatu malangona a le ia ta amata mai na o ani mata pu e te pena i ta amata i a faisi onga faisi te leo mata pu i tatu pai ia o te loe tau tala tusalava ia mata pu ia na e saunoa i le amtanga o le au amata atu mata pu lea i le wale si fasalau le e awai le sitinale o Viskota. Ia, mani. Ia, o lea e sau mai o lono suafa o mafi mtaafa. Okay. Ia, wa whaalia se o whanono tele i le mtaupu lea ia Viskota i le tūlanga leo le tua inga. Onga le whai e Viskotanga i mo mea fwoi nei o whamtalanga i e saulungu sepepa. O le whape mai. Sa te tau ona mua ona sau tala o le malo i tu tonu i le Savali. I le newspaper le an malo Savali. O le mua ona sau le talamua. Ona ia la whaia le ia leo se whesiri whapea. Ona whaila e leo le whesiri whapea. A o ai le i tua. A o ai fwoi le minista o le vaia ia le vaenga le. Ai ta o ai le palemia. Mai ala o le palemia le i tua o le mea le. O na winga la i sesi whaupunga. Watua ia le vaenga le palemia. O ia le au whamtalanga i o ia talumua. Mua lo sau ia whamtalanga mai talumua. Ai le mua mai Savali. O lau whesili la i le vaenga le. O whea na la maua mai ia whamtalanga. A o whea fwoi le mea na iai le taimi na whea hoa iai ia le au whai nguspepa i. A wai le mawhai ele si nguspepa o ngai loa le mea alu ele si nguspepa. A whai umua mai le talamua. E le la sa mea la atua ia i fuasasi. O lai whai alu aluanga ia le talamua ia. Ia. A fwoi alu al talamua la tau ia sa ili la tau avanoa ia maue la tau. News. Iyo. Sa te tau fwoi Savali. O le taimi mea tu pole mea sauro runga. E tate le whalongo tua. O le observe walapa le sa hoi mea umai. A le uolo le taimi umua mai ei le talamua. Whakawhi o soi lole ori ia au kiloanga i le Savali o le pepa al malu.
Se whanau ia tu ngā tua inga. Yeah. Ile mana ia ko ngā kua inga. Lona lua mea. Ole isu le visa le ana mātou ia. Yeah, tauno ia. Toi au whanau no fo ela vai lau whanau longo. Whapea mai le tala le to fine leo biskot. E whapea mai. O ia ngā toi sabali esi. Ona e latu. Wa tomi nei tātua le fast. Ele ingi tātua le HRPP o iei o. Le whapolo kiki tonu ale le ngo wika ke le imba o whaiaku iei. Au o le whapolo kiki an me lea. Yeah. E lai malama le biskot i tonu i o le ko kele ko miki lai i kongu i o lako vaenga le i le kūrea. HRPP to tele lai i o. Le mele na whail wharsamo. Wal watu vai. Te ale o ngofa ma whai le whai unga. O tangata umalai o tangata le fast. O whai e tangata le HRPP. O whai aku le fast e ole aku. Le ai. Le ai se tala le fast ng whai aku e ole aku i o le mela o le mea le fast. Le ai. E le ai ang isa porasi ale HRPP. E le ai ele o aku ala aku ia. O la le mela lenga kua ia full fast. Ala mela tua ia i fuale le palemia. Le o fai mai, ona al palemia, o ia al fast. O ia foi la le ingo aku ka al fast. Ilang le mele. Ele o fai mai le palemia a mea, o le fast le onga le pili da. Le tamu fai a whanai. Au tato i lo o fele i tua i a whanai. E ta pipi pe fast. Le ai mo tala a whangai whapena. O lai alua a whanai la tau ia. E pesu le mele, mo tangata Samoa. Ma tangata al Pasifika. E foi la o langolangoina. La langolangoina la taitai. Fia se fultau sanga o yele la taitai i le malo Samoa. Nga kele fai al mele. Ale o sau lo ia tu mai lo ia le fionga il palmia ia lauli al mali toa. Sau ma afa. Toi tam fai le mele. Le fukwa so mai ngi e afu. Akasi le ka kanga ke o tulepa o sailele. Ai na o fai o le mele o siksengi mei. O so mai lo sa ro awai. Lo fano no la na ya tulepa. Ia se ka nga i me sa mori sa pali. Ta toi pi o mai lo i mele. Mana tua, o le sa vali e consider o le pepa ne malo. Ia. O le foreign affairs. O a tuti o le foreign affairs. O la tau e connect anga i le latu teitai. O ai le latu teitai. O le pandemia o Samoa. Ele whatatali la si whai atu le pandemia. O latu tiute ma whaiva. To keep in touch. Male latu teitai. E ta tauna latu loa le whereabouts ale teitai. Po whea yanga i po le ale tenu, ai le whapea latu te whatonua. Ai whesili mai le teitai, po ani si mea o iai, po ani si mea. O le maua foi la latu ta. Ana le oso neila ia le a foi le ngore, na foi le ngore vai, le talamua. Ana le sau neila le talamua a mai le fontanga le ananafi. E au mai la ilunga sa vali malato. A fesili o feme sa wele e talamua ia mena. O le mea ngā mena talamua. E o su e la tala. O i fo la le sa vali. E contact me sa vali ia le pale mia ma te ta i o le tu. O an fo fuanga ni va yaso. O an fo fuanga ni yaso. Wa le an pe me tala. I tanu anga to lua le. Na toe au mai e foi, toe mai tāwhi pe mai na whatonu mai e ni pari mia tāwhi, o ni toe whai ni moni official meetings. Pena tau whapena mai i le official le. Tau le peo le mele, o tasi le tangata tole o lau kama sole. Ko mai ki o koungu, ke lolo i lau kama le i wa i e savali. Iwa. Tenelo ilang o siya uso sa lenge kiwa pa. Pe o ta malawang o kangakangi. Le la na tau yele tala ai foi. Ar ta mai tai le o biskota.
e tatau e le palemia ma latou o le fast na latou loa o peseta o agafili ma latou uma nei o tagata ua lefa i totonu o le malo latou te iloa they know exactly the in and out fa'afofoga la i tala ia la ua malama i le in and out o i le saufa'i ai fa'aletonu o le tatou malo tagata ia leu tautino e tamaita'i o misekota ua lewa na serve tagata nei le malo e manino le in and out te ofisa nei ma tiute mafaifa o te tiro foi la i le vai le tatu savali o fe tonu o tuai tonu isia leanga o tasita le mea e le te tauna mua i lunga e le afoi e loa i le songa o le talamua lea la ua nofo matua ia e tua le li pare mia ta ua fua ia le talamua tataroi la mea ia tato e pai mai lola ia le lau teña o viskota malau ta mau po ona io moni le lei oe no faro longo na po na no forta mai ta ima si lunga le tala le ioe o le li pare mia na te langorango ina le mele ai o mai fai unga na matua ita no fo le poli di size ia le banga fo le auto le ioe no fa foi le mai tempo di size le mele pe mai o tangata o fast le ala o mai sa o ye ele sunga le li pare mia e a mai e o lango le mele e fa fele le feita o le mau o ke na sis io te le lon o ke na sis si auto e pe o le o mai pe o le o pinpoint mai ele li pare mia ia le o le ka o me fa tu o le fono tua le au fautua pe o le o mai sa o pa e o tangata Samoa e lango le vaenga le o inana le tu pese le fia tu mai tai pe mai tu mai tai na le ia le lango le li parmia ai na pa ilo i le mele o nei lo ai lo la ile le ala por ki le baba ye ia langa o esa ia le pela lo fam talaina o boni wa le sa au vai fon ma falo tu le pa o la uai e le o tata mo le fast langa ye yo ia la fo ye sta to le sap o te ala tu lo esa vali mai fo ia le si vai ngol sap okay wa umana le tele o le melana manna o ye e fa longo ye ai le yo o te mi o le avu ele yo o te mi tu la ye ia anai afa anai ia ois ia ai ila u ba mai tau ye o ele o ia ma se mea e tasi o fa pe atu ai na ta u se fast o le ia i tonu i lango ina me le ai se mea o le sunga vo ia iti le sunga ia tu o ia sa MC ngal po ia i no va tu ia ele maram lama po fe tu ai po le fast po le sap po le HRPP o le me pito siri no fa no tele ai tu lepa ona o le selfish tele o ai le al tine le o viskota le salo ia ale o ia le autu ia le melia ele ai ona no fola ia le ma momoli le mea nga i pati ai langa ele o ia le fa autu ia le melia vai le ia se avanoa na tu ia e tautala i le pole le po mo na fai ai o West Auckland na tautala na fai that is one of the main speaker i le pole na nga la tangi mai lunga fang tala mai son tama ai ko ale bisa le mo talo ia from kalas ko ing ale bisa mele ale bisa le talo ko la le pole na e no ma fo ai se tulanga e batia ai ole ia le consula ola no ia o consula ia esta mai tami foi ana tu ia consula ai fai mai lo le avo le fa salonga le afionga le li palmia sa lungo le screen so o me ana na fa tali e tangata
ia male main man. O le fionga ia Anai? tawa na ia afanai. Mm. E pe o le fionga le li palmia o afanai mal konsula lena fifa funga ia to tele. Ili fifa longo se si avise kota. O le ale mea la tatou whaalongo i fua i se mea le mai o se tangata o lea e lai ona leo atu i se tangata ona o tangata le. O toi o whanau noa le polna, ia, le fwe lawa e pa ia le mea leo le whanu fofotu. Ia. Ona te lo oni fastu ma tangata le tono le whanu fofotu. Ia, moni, sa o le. Anga te lo fwoi o whaife au isi kangaka le kongo le whanu fofotu. Ngā kongu ala. E mo kwa i ke le whanau noanga o tua inga leo. E pe le stangata na o ina le tula whanu. E le mawhai ona e whai intua inga tula i toi ngā mewa pe i lalo tula whanu. Ai te le mauti no ina me la te whaia. O whela le me sa ua tu ngā lo ia leo. Pea wha peo tu ngā tūlanga le le i. Sa mai i o kalawa lau tala e whai. Sa mai opu lawa e tatai e se ai le anganga o le mea. Su oe e tangata i le mena. Moni le. O tūna whanau wa pena. E tatau ona tuai tete lenga ia. O ia o tangata sai tono o tūla whanu. O mea nā mpito sili no whanau noa i le lawhatata nuanga le malu po ole. Ai sau wale po ole. Koe ngofa le po ole koe ka kaianga i kua le tala nuanga. I mea mao tu alapa. Ia. Tala le tupe, mana mea uma. Se vai e wale mga pasir tala le kupe ange ia ka loke ngika. O te loi loa po fele me ale aingi mea leanga e kalangoa i kakangi. E le se la te tanonga. O la o nāu tiro ma la o nā vai e ta tau ana iai se mea leanga. E leanga le malo pe leanga i se tasi tonu i. E whai i se tanga. Le ai se appreciation o ni tangata. They will never appreciate se mea e whai el malo pe se mea e whai ele avu. E le fionga le li palmia. E nang tali manino mai e. Ele kau fesiti ngai e la wari ia. Ele kau fesiti. Olo na winga nga kewara ia te metai na po. Nga kewa. O ke ala kuhan. Ai mo kuri aku ba. Ai la i tu le pale tu nga me. Ele ia se te leo se taimina sa whai ai o. Ala e ka wa ai solo. Pe to a tele ni tangata le tau pipi. Pe to a tele i le ama lea. Ona ia whai ale o le whai unga. E whasoma nga kai ai. O le kala lea nga lainga mai ka nga kai o le palmia. Langa e whas o le palmia. O le palmia la le o whai ka nga umangi i o mai. No fua ma whai unga nga te reilo po ai unga ka le i o. O isi tangata o sap. Leo te mauti noa langa mawhiro i le malesi tangata o sap i o. Ai le o aku la ka ngengi sap mangi fas mangi HRPP mangi ai ngo o mea le ai. O langa o aku e whai la tō tiute. E lango lea vaenga tā ua o tula whono le tam whai ia le fionga le ainga tau ana. La voina wha manino mai la wale tala a whanai. O ke leo sau o se ama le ai. O ke sau e whi ngau le melea. Inga ia kongu wha o le mele ia New Zealand ako. Ia New Zealand. E vai o le si mea na matua i o wha no tele. O le nofo whai mai. O le whanofo whautua e whaastu matangata i e tonui. O le ala alanga o kul whautua. A whawhiangi a ke oaku e whai saula. Sau i se kau kalangu. O anga wheanga e loa i e whaastu mamako i e kongui. E matua te le whanoa o kua ingangi. Tu lepa. Lai wai ele mea leo defamation ni o Samoa. Anga o Samoa le whai koe inga. Koa inga ia. Ko fusa o la vai o ile avu.
ile whamsingonga le mele. Mm. Langa e onga ko inga ia. O le tua ia o le tai o le malu. O ia le whaasoa mainga maka kangi ia ko e langlango le mele. Wa le ai e se respect ile mea na lai no atu tangata i. Ai lein kama i kangaka ia ngok. Ile e se youth. O tangata matu tua e maku ku aku ia ngai. Ai lo matu tua manai toi inga tingale malu tingale le pisio o le awala mea. O te tau ona ta oto i tō whanga ia nei lo matu manai toi ina. Ai ngā wakua. A le wa ngofo le ia le tangata mawha tu o lalo le mea lena whaiu. Ia le si mea. Ai wala ku pai aku ile konsula. She never thinks laku le konsula. Ai okay, laku lai o konsula. O le territorial konsula lai o le fale lai pu le konsula. Wal mo Samoa. Wale o Samoa. Wa pai lai lo ia kele inga ua alu ia le fionga i o afa na e malang komiti. Lena o yo e asile ia le afionga le lipani. Ate mana tua foi ole ota. Man tua foi le triple team de ngau isa mo sitseni. O afanai o Visekota o e foi le ngo Sio Williams o Tofi Launina. Who else? Nana. O la tau no. Ile sitseni. Ana whaapela o ni tangata e mama loto mama fau. Lato ki le polili saisinga menei. Wa te taritonu fo ma fau ai o anai. Ile ni me whapokiki i le arrival pisa lea. Ile ni e ongo por... Lala menga le mai e oma anai o e va ai le pare bia. Ta oli. La menga le o mai ei ma mai e o whaatasi ma anai. Yo e asi... Ia rongo pona ra. Nei ma se se o latu. E nā alu rawa anai. I lona loto mama. E le ni me whapokiki me e tam whaina ia. A lea o atu malato mawhauwhaunga whapokiki e lea e mawhauwhaunga loko reanga whapea. Ia nere maua. O mai malato tu inga porkalame te le lopara tu inga tau ai. I rau whionga leo to i se atu se tala. Io, lea i tata la noi fo. E tele sauloa. La nesa i e na. Nei te wa ai. Ia le otua ia le vaenga tele o community ina i auto. A lea te mau mai lau suma. Ele na o tangata e ei ma senga o paifiau. Ayo. O le fono fautua i nei au kilani o le moto i tele ia. O le fono fautua fo le nana moto i tele i le lango. No ilolo i le fale o le malo le lo, government house. Ina wina le mele o le sitsen. Whaalua na mato o lolo. Na mato o mua. I le launga mua o le launga longa lua. O le final la calling lenga fai. Lena mato toi o umai. So songa uma whawhengainga mato o. Lea ia se whawhengainga whapea na ia se tala whapea ia o tapu lea o ai mai lea. Lea ngi fast lea ngi mea na mato o fi ngau le siksengi lea. Ia vai. Alo wa ngingi whakasi koe ingai whaiwhiau. Ale o ngingi whakasi koe uma mei. Ia o le tūlanga na tu le pau lea whai isi o ta le fia la titi la vai i le tūlanga lea il tanoanga lea ai mai seala o le pau lea. Kau whaasoso ke le fisi le pau lea. Whai o kau whaasoso. O rupa kau whalenga. Mama koe kangoa kau whalenga mai ia le fionga le li panmia. Male malo. O lau fesili leo te fesili i tangata ni. O whea le malo le lau te. A fesili aku le palangi. Whapeo leo o ngi kau whaleanga ia palmia masa mua i le palangi. Palangi. Nothing. Ele ai mase me mamna mai palangi. Mele ku puya ka ku samo. I paki. Ai o laku whaleanga ia sa mua ma. Ele i loa fo ila le palangi. Po aia. O malo a fesili mat palangi ia. So where are you from? Au whea kula o au Samoa. Ke lo el vai el palangia.
o makua i whaavale valea, ai valea, makua maua lalo, vai ko ngā kankare ia. Langa lewa o lako koe whai aku kala o lo wakungu. Le kungu o le wha maua lunga o mai kanka. E o ia o lo ke wha maua lunga. Au lako koe whai aku kala iangi. Le mea tonu wana le whai lop sepa. Wha pālangi mai ala ko news. Wo whom wha langa sa mua, ile lau langi ako. Ai a fe sili la sa mua. Ia lau langi ako, pālangi le leo whai kau i e mei. A o i ele ka ongal muswep. Or kanka sa mua. Bai, foi na ta pa ia le tau talanga ta mai tai le la tanoanga le. Mai e fa ngai le pule le Mickey Mouse. Ia. Le fa pe o le va ainga i le taitainga ma le whenga malo ma te mini. E le se whenga malo fo le upu den whanga me ta mai tai le Mickey Mouse ia lana taitainga. Le steady yana fai unga fai maturanga whapena. Au ele fai e. Fai le taitai o le tunu. E sele vai solo o neto inga ala ngona whapea e tala noai. O le si mea. Se pesile ala i ala u. Pe mo i le li le ana i e tarusanga ina whaafia na tarusanga i ala u li e mo se la te mi whakala noa. Ai le mwhai la u li na mese te mi la te tala noai. A whai nei la pēr te ala, na whamela uri li, tasi ngi kau whaaleanga, siri ko whai ngi ka. Io se tua inga pito, siri ngā maku ia tula whunu. Yes. Lo ngu kua isa si se mea whapea. Ale kele i whapsoka i. Ia. Ole, na toe au mai lunga le tūlanga lea, o iu lai le aso se whunu. Whako ese ai le observa. I le malo, i la tau tala na whai, i tala pe pelo ia le na whai anga ia i le malo, ma anga ia anga i le li palmia. La se fulunga o iulai. Ta tala lo le officer Jaws. A toi whamanaturo i e mulpola, mulio o Anarosa. A toi whamanaturo e Anarosa. I le vaenga lea. Ia o tau whaia whaailoa o mea moni. O le whaailoa o mea moni. O le mea na e tau anu tau whaia il tau tu. Ia tu tusa uma. Le whaailoa o mea moni mai lesi tu. Anga i lesi tu. O le tala na Anarosa. Na ave iai. Truth is not one-sided. Yeah. Le tasi sei tu e alu iai le moni o me e whaad. Le whapea a mongi me I ngō le a mai le whasea mai o. Ai a whai me o whapela I le I o mea mongi le, I ngō la ia le a mai mea nga, ai kia I me I le tuol malo. O le winga na tala Anarosa whai I le wanga le. Il teimi na tala ia le official Jaws. O ai le wanga le I talo mo. Ia o langi o ia na o lo Pleston I le vaenga leo. A leo mai feo soi mai lunga I mea I o pokalambe ia le awari ia. O mai whaasea mai e. A o le ola e o kusi ia lang. Sei whai mai la ia le fionga le tamaitai Pleston. Po fea le sa wai anga news ia. Ia o ingai loa, o lai whapsoka I mai e aifu. El tala mua ia ni tangata I nei. O lai lau te tongia. Ina ia wawe abatu ingi lako niusia I le mele ia nei le palmia. E o fo ila I samu. Ala e ka whau sabat. Ia oi. Mana tu ai pi ole wale si whasa lau o le malo. Malo? Ia oi. O whao ia ila ia ngi niusia tu ai pi ia imbia me. Te loa lau tala ia o e tulepa. O te alatu I Samoa. E fisisiri mai po aia mea kakalangua koe. Makua le malama le mea le kupu Samoa. Le ngofu Samoa. Ala ngofu Samoa. E si le toi le malama o tātou. Ino le mea le tupu Samoa. Le TV ai e Samoa.
I. O te leilo pe makamaka kiwi ka email news. Oi. Awa me matamatay. O te leilo po aya o makamaka ia ka voi ngo ka ia Filipino makanga. Ano te ala tuyo te whakola ka email news ai ngai. Ia ki fo ia TV o le ka te fia makamaka i le news. Real news le ka te fia makamaka i. Ka ke leo fia makamaka i aka mga mea ko ki ngā kalinga ka ki. Sole. E ta te ala tuyo. Wha makala ki e mea. Ala ufa mui. I rangi mea wha penga o kupungi. Se wha ukalai. Sole. A o la kou le au mai a news ingi. Le kau ke wha alonga ki e. Ka kau kule le kau aku ko lau kele. Sole. I ole mea lalna. O whea i ele tu aipi. O whea i ele sāwali. O aso i e tuwha mai al sāwali tonu o ekalesia. Tofu a ia le whaiwhiau ia man sāwali. Fo le au tilo e ma whaitau. O lo ka maa sa whai al sāwali. O lo ka maa sa printinga ia. Sa whainga ringa i ngā ele malo. Ele misi ala al sāwali e saua ma mo ta whaitau ai fo. O ta ilo ele tele o mea le tupu tonu i il malo mena. Sole. Ka mai. Ia se sāwali. Le koe ango se si se tu AP. O ka mai nga le pa le lau fau me lo ke wa e tu ye. Lesi mea le ota. Lesi tua inga te lea na tua e lau tene o mai ava ia le fiona le li pa le mia. Ua whapela na whamatalanga. O le malo sa mogo pulea atu ele absentee. Ele tamata e leo awai sa moa. Pe o le whoringa mai e sau ia li pa le mia si mai. Ainga ke pulea tua ia sa moa. Na te pulea tua ia le oi ao le mes o oi te tau na whalongo mai e office. Pe o winga loto le ato toa ma le loto le leilea. O lea o lo no nofo ma tangata nei. O le i ato so le longa o na tula i mai ia le pale mia il fatino ina o na tiute mo na whaiva. Au matua e se turanga le i ta tu tunu. Na tupo i leo le alofa. O na o tuinga tangata nei. Ia, o lera ua ta wharongono nei. O le ua to tele ia le executive leo le ua. Ka mau manga le ngō ku se kali oile. Ia, Bali ele mbele tule. Ya, sanoi. Ile whatatano ngalawa misko kama bale upo ole. Na whai ele talavu ele ale upo ole. Se itali mai a ila ofisili le. Mela io. Ai tali misko. Se whatali ia el taita i ole ol tatu HRPP. O ia tele aturo na maanga ile ilwaenga le. Te lole mena o se mailo umafau temilna. Le mea tonu wale a lena tupu ile HRPP malwaenga umale. Se vai ele na whainga kali. E whaatali se kali ia. Tusala. Ele ai ala ma se siolatu e mamalama i tonu i mela na tupu i ol palmeni. Le wali umai ang ngofokong ol palmeni. Kaimile nga malo ai ia. Nga tu malo ele HRPP. Te sila pia le oto. Ia. No pero wadi ia e amatalo le fono tu roto ina le fatito afa mai ia nga solo mai ia mai fasipi no muto tanta mai mafaufa. Yo. Na no folo le papa stui mama mafaufa ro ri ku le kanga sipi kom. Oro la ifa. Le la wanga nai lang kengile kongwa. Te lo o foi. E o foi la tu langal na le fa pemba ai. O le ua whai atu i tua tonu ho ele le o whai atu i hapa tonu le ai la i le manei a te leo tu la i meo le malo le oi na alu la mo le o le palmia a la e tu ulan wha moe moe ngai i sui palmia fatua tuanga o ia whanna o la ala le tonu e avu e tala noa i o le mea whanna
Ai e la le mea no whalongo i. O aso umalava. E zoom mai a ia sui palmia ia tōlua. E tala noa mal palmia i nei. Oi. Aso uma. Ai zoom mai pe tai awhai tūla. E whai ele la tū whono. E leo whapea la tūla wha inga lava ele a whionga le li palmia. Ia sui palmia ia tōlua. O lai tala noa. Whai atu fo i eio na ia fo i langona mena. Ia, whai mai fo i o. Sort out ni ia ni mea mnau mion sort out. Io. E leo whapea la, o sau ia le palemia. Sau no whanofo ai nei. Le ai se sa tainga mo, le ai. O lau whalongo na ia i le sau noanga a whionga le li palemia. E whai ale la ua tal la tūtal noanga. Every day, 30 minutes. A whai tū la, tal no ai ma whaasoa, po le ale me tau na whai, ala fo me o i le mea, lem tau. Le fo i pu e atu i nei ele palemia te lo isi mea. Whaasoa i la i ele ma o. Wala fo ele o iloa mai o la tau i ele mele tu. Mai la ma nei a te lo mele o i ele. O le mea lena o mai ana nei. Lea ua own up ia pe admit ia lea foi. Ia rata mai tai lea foi. I le foreign affairs. Lea ua admit ua sasi. Ua sasi la tau le ba lea o mamei o unofficial meetings ia na fai. Lea lava la ua la tau loa. Ia le whale tonu ma le langa a e fuane iai lau whionga leo ta. Sa o le lei le sunga le li pārmia. Sa o le lei. Ia mea o le no nofo ai wha. Aua tatu te au mai le wā mea o le vai matua ia. Langa leo au mai e tamaitai. Lau roto fine na walea. Te leo nofo mo tau mwhai connect mea ngai donors. Ea a whai donors. Ia e fōa ia tua New Zealand ma Australia ma tu telo lalangi. I nei lausi i le mele le la tam fai tosso i ai ia whawhitau lea. E tam fai manipulate ia ma fau tangata. Ma fau o tangata ina ia whaase sei nai. Ia le whalongo tangata i melea. A lea la whamele li pāremia, le ai. E le o aua la tuel whatonunga. Now they doing the other way around. Ia le tato. Ele saula lo si mea tatu e taun saulungo leu. Ioe. Ele whape whai mai vise kota o tangata ni o tangata mo meo o experts wa lewa na whai ngā runga le maro. What they know exactly the in and out o mene. Na tatu whape ele sa. E pauan mea tatu te tiro le umi o tangata ni. O wha malolo loa. Ia. O wha malolo. Ioi, o wha marolo o tuinga tangata ni. Langa ele o loyal tangata ni. Ilo laki peta. Tu sana pe toi whai mai ua lape, o sasi, sorry. Ioi, pe sorry o sorry le mea. Ua tu e lunga o le seanga. Le la tatu te loa, o wai tanta i e laki i le afoi. I le melea. O le ofisa. O le ofisa ua tuai fo le lato longo mai i a New Zealand. O le pale mia o Samoa. Pena ua, ne po le na, o tere ana i mea ta te tala no, ne fia fiusu. Ia, o le protocol sa o lava i o le tūlanga o le ofisa o le pale mia. E alu lo se whainga malanga le pale mia, po whea le turu ula i e. Inform lo ele official palmia. Le aturu ule o iei le palmia. Pe alu le palmia si mai pea e informa el vanga lea. Pe la o le sau le sau e New Zealand. E le tau whatonua tunga le palmia la tu i le mea whai. A sau si mai. Nganga informa ia i nei i le official palmia i nei. O le na ua fia atu le fionga le matu palmia. E si mai atu i nai New Zealand. Ion tati ela ia le whapena. A ele i whaia fo i se mele. Ele na sau no ia nei ia
le fionga i le sui palmia. Toi lupe. Ia. O ke li whalongo la programe ni. E olo i toi ngā mea whapea. Whailo le tusi. E ave ale maile official palmia. E ave o i le aol malu. E clear mai e le aol malu. Le absentees o le palmia po sui palmia po ai lava le o le official palmia le o le bese mai. E clear mai la ina le absentees o le palmia. Ia. Ona awea umala ia le tangata le tonu le official palmia. E le whatonua la le palmia le mela na. O fia tau sanga o ngā luela ori. Mela le leanga. E pule au mastui meanga. Afia mga astui. Afia mga astui malanga o Israel ai leisa tusi ave o le au malu. Aku astui. Nga kongwa. Le ala wo mai ile fai sa o tu lafun. Ai le mala malu makama ia le mefa. Wa mai la ele mele anga ile le umal ko inga le o me uma. Ia. Apa na me ko. Ai akaulangi mai ngei lo ia ma doctors ma PhD na. Ai makua nga uma e pau yo kana kai faile ro ko au ko ngol na se email o fai ai ko ngol kangal ko inga. Sorry. Ole protocol sa o ngal be. E te tau na fa na clear mai ele avu. E o nga le al malo, e o malo le palmia o le al malo palmia ro. Para le tanga tem fai o mai le clearance o le absentees o le palmia. Ale o kusi nga le se menga fai ele ori. O le inform New Zealand le se menga fai ele ori. Lo ngowing. Nga ngo sa school vale le fai. Pai. O ka fa ori. O yo ko fa longo ko se ko pisa ngi me. Ai ke longa la ele nga tasira le mentua ia e mai ta io. Tasira me ko ia, tasira tua inga na fai e lo to fineo mai ava. Ya o fe ko finge. Ya. Ona sida tua inga. Pa mai o malanga mai asa wale singa mai ai le longo e pania ia le ele iloa ele foreign affairs ia malana CEO le singa ma Peri ora ngo fuori America li palmia ngo fuori Samoa ni ori. Sempre fa kaulai ku ngi kanga kaso Ya bantu fo iole on fo mai le ana na mai le klieta o na fai uma me se mai le e fio mai le fio ngare li palmia ne New Zealand. Ele fa pena no fo le fio ngare li palmia vi mai ile private jet la ko e amenga ia. Ia. Ole clearance na mai il fo mai ia e ke Roma. Ia. Ia la lo tantunga. Mala mala wali ia. Ile tulanga la wo ia ile process ole amenga ole palmia. Langa ole involved for mai involve mala patata ia. For mai ole kongor kapinga. Ola fa bi fa langa le mala ile wali ile mele le singa mai ile ama. E foi ngā kapu e mai aka. E le ilawala na la tau te ilo ai. O le o na ule private jet. La mena le inga le mingo ilo inga. Fai mai lo inga la tau tala ho le whape mai ia. O na o watu le fionga le li palmia. Malafo mai ni tusi nei info mai nei. Ave se tusi o ile ao le malo. E mai ile clearance o le absentees o le avu. O le fionga le li palmia. Nei ole tonu ole patanga nga admit che vanga ole pat o le kai la tu ole le longo ole official pan bien isila on mena na pa u ya la tu anyway o fiala ni malanga isi pale mia mo atu ele fai ele mele o fisili la na tonu tu pa nga me ka ke loi
o fela le umi o i kong I o le leka le o lala le umi le tau me e vise kotai Suri. o ka wofoni ko ngalo ia fa peniso Ale le vai nga mafuka mal ko inga ale nga kirelo pe nga fangi kusir ko inga kami nga be se may mzamo. Sorry. Ya mo ko le mara malabari ya ko nga ro ya ay ko kusa mal loyal ka kamale wanu ko ko ri. Sorry. Apa ya ko ala fi nga umayal ka pari lu ngol A1 na ri. Ala wan la wo le ti ali la lo ko inga ri ala o so me ala fi A1 na so. Maro nga sango fo ingat puro kay fakali nga kami ko la ko fa ngai so dia Ilen mafai nga o apu kamaro pa penso le Ana pa me kamaro ko ki uma nga assignments Sorry. Kamaro mapeva var kamaro kuringo o senga so Avec quoi faire mais on l'enco. I know crutches. Sorry. Avec quoi faire mais on l'enco so sorry. Ole malam bari lau kamari. Ole mamram mai lau kamapo la kulang ala wo. Ale la kamaro ilis yung assignments kaya nga mo alas fali nga ko sikay lang Onan dino walo e trapu yaro watali e fai lang so nga mulmuli. Umay lo wa fa lo la ele to sang fu lam tang. O lo trap lo gali o fa pe a me so boy ak so lo ave se kupi. Tanto to e o so foi lo fa ele. Maso Well, we tato te femisa ia ilunga o nei mea. Ai atama ai tulo tupu se whaaro la whapea. I se samo. Se ki ai umanga mea ai o solo ka. Ki nga foi kaki ko nga kope mai foi ngu nga posto fa Awaranga. No so la ero lo fa. Au ko whaaro ngo voi nga mea la sa wo. So la ki ai one na ka so. Ele ma vai lá com o seu sangue. Aí vai com a fi A1 mai. Ngal ko na me ko sa ile. Sa uma ko sa mal maka vai isa mali kan. Kapio lai se koro maro an ko so. Para kwa sa iko ko ka lum la ko ka kumbai le si ko la wala vai isa mali mai la. Me mo yan wala fai. Wala fai. La fum la fela po kara me po ela fum meta. Eu le ka ke po le no fanga bi le nguko nga po fa pesa. Ya. Je ka ki ai pe ia la fa penga. La ole vai ko la fi A1. Se longa sa ula le tipo le I. Ia po ka ro. Ko sa ngile si pepa kumaro A+. Eu pensava que você lá se fundo. O va com malpasi. Sorry. Tengo kama dia sorry nga kasi. Oi. Ya, Isa oi kala disia la kadi disia kama la kuaro nga kadi me. Mga yelo kurang din. Ay kurang din ikaw sang lagunong kama. Okay, kurua. Qual é ele chegou ali? Aqui era corrupção. É kurua. Por camaro, é se dia com camapen. É confira foi corrupção. É kurua, ngar kurua mau. Esa oia o kamba oi el mako aula mako o foi mangel falma I o ula vea au so o ke alo la silin mako au so ai na kam o fa sorry ngara ka wan me ka kuru
O fai inga. Ava kwa fa me ole manga ia le mo ka kulang ole ka kuru. O le ua sau le mea tasi le tamaitai ia o si te o tamaitai o si matonu. Le assistant police le police lenga tamaitai o pari efo. Ia. Le ala ufa mautinoa mai. Tasi la le ufa mautinoa. Pisa ta tau tau ave siala ta tala no in tapui ona o le mautinoa. Ia. A le ala ufa mautinoa mai. O le o resign le tamaitai o pari efo. Tasi le tangata lena iai whamsinonga ian whai nei. Le o resign. O rana so muri le vai aso fo. Ia. O te le o no utara noa tui le li i se li foi le o whatau malama na nei. Ina te confirm mai na mei. Ia. A paka leo tātan confirm mai o mai taida. Ia. Ioi, ai whai mai o te o no sa i nesi to a baluna to i vai. Ia se confirm mai te ua i se le winga la lo tala. Pula fa mo o se ni tangata. Ia uia tu le pau te vai atu. Mantua lena mua fai le mele o le avu. Le mele o le test. Ia. Drug test le fai. Mantua na mua fai le mele na. Ia. Umala ia le. Tau te le toi wha longo tua se wha amtalanga o results. I le mea fo ina mātou whai ngaluenga i mātou ia as a counselor and social worker i nei. I lalo la le cat na mātou i nei e tau o le cat. I mei o drugs and alcohol. Yeah. I whai ale test. E ngā alkanga kalawa le nga test. E awe lang test. Ai ka auwhi informations. E mākou le nga whai test. Yeah. O le waenga la le nga whai test. La iai information so o la ori ia. Pe negative be positive. La nga fo i. Ai ngā alkanga kalawa le awe langa test. Inga ke loanga mai le ko afia se fulu le nga test. A o la iste mi muli e siringia i le malo. O fa pe atu le malo. Ia. A mai ka ko test ia fai. Sau male lunga. O le au negative ma le au positive. Ia o masau salonga mena ia. Langa o le o tātou le vai atu ia. O le mea mua na. O le mea na lua. Wa avea ia le case le na fai. O te loa wa avea le case na. Ma mea o lea wa o ia se tu langa fo le wa masalo mia le vaenga lea. Kwa ko kele o la ko e koso i le mea. Sawa. Ona e iai le tu la fono. O le mea leo mol mau pelo. Ke le lo na fianga. Ai mai se lava le moli mau pelo o le tangata o lea e ngā ke whai al tu la fono. Enforcing tu la fono. Le leo. O ia. O tangata na ala vea koe ngā melea. E makua maa losi el tu la fono. E peila o la una wa ai atu iai. I mea fo iau te involve ia o ia mo wa ai. Ia. Niu sa mātou anafi. Na sau wai le top kopa ai nei New Zealand. Lea ua admit le i ana molianga lan fai. Ar kasi nei kope le ai masisi sao o na malole. E makua a whai ka malole ia mo meo cases fo ie le sao isi si ka malole. Lokar ia a le la kasi sa mai mea nga whale kongo. Pa o le sentence il vaso le. Ba lo sila i el tu la fono. Ona o le leo. E fa pena umala la wa il mele. Ia ai tu lepa. Po le ale fa ma vai aya. Ai a fa pe e sau se mea ai la leve ai positive ia le ainga le mele o le drugs.
E koe a mai lele ia i e whai whamasinonga me ia. Yeah. Langa O le- uko kele le kaloka le me lea. Moni lei. E moni lei. Ai te sila fia foi la le ota. Langa e pe o le lua lava le me le ua ave ima fofongo tangata. Ia. O le drug test. Ia. Ia whamasinonga. Ia. Le la uto o tasi arta mai tai mo ia leu au mai o papali i umato o lua. Ia. O le lo ia. Leo. Mai si o miso su e. Ai la ta oto le si pa tante ro confirm mai o papali le efo. Ia. Pa una tante ro confirm mai. Au le mela ta tatu titilo ia. Au a tatu e fesili po fem. E pa o whainga tatu te le lopo la sofi ngalo a. Tau mon tau fia passport o tangata ni. Lako ia kailo langa i kewa le ingi la tu sultu la fono. Ia, ai fa pele tau fia. Ai tu oni moni meo ni stop notice. Ilum la valele. Te tu tau fio lako traveling documents. E tau ona tu se stop notice i la valele. Male wafu. Ya, fewa i mai tuila male e foi le langa le la mata na la ta linga ma tutu monge o le atunu. Ono le so fa fo se yo fa ma venga i. Ia. E le la titi. E le la titi ma salonga. Ma tu o te fai tu lava ali i le ota. O le tula i mai o le whainga malo fou le tula i mai. E foi whaatupu, that's the main concern i tangata ni la la tu te loa, na la tu whaia me se i le temi fo i o la tu no fo inga. Na fui te whanau no e leo mwhaina malo lo fo i leo ngari i wai le sina mea i leota. Te le lope na whanau no ngari le sa moa recently, yesterday. O ta tau na toe tilo i ai ia leo. Langa laere ngata alai lau te leo tau fia lau mai lungore. A o ne tilo to toa. O plan mai whapea o ta tau na whai mele. O le tala noa i mele tau toi tano i ai. Ia. O mea ele ta tau toi tano i lungari i ia. Ai le ia se ta finga o tatu wa ai o toe vangi i ai pe mori aloa. I o le avaturi moni o le tala noa i mea ia mawhapea a mea la mai e whai mori anga o tō ina New Zealand. Ia po asiata po i launa ni whaiatangi. Leo whapea mai. Ia, ma le whai mai a leo lela la ba ai en me lela whai man wha. O lea le ta o mea ia. It's a threat. Ia. O ta taula na toe ai e tato malo o fe tonu e to se le no nei mea. A fai wala tu fatanga le ngari e mai e toe o fai mele. O hala ai e inga e tu ia. O ai e inga e tu ia. Ele nga tau fa matau, tau fa langa lela o sauli moni. Fa leo mai ronga against ia asiata. Ele o iai se whaatupu nofo le leo por kalamele sa mai samo. Nanga le fo e tam fai e tali fo e tam whapeo lai fai me New Zealand ia. Teo New Zealand angatangi. Ao le alu la leo o limoni i leo ngari o leo o fai morianga. E ta tauna toe tala noa i mea fete e na i whapea manatu marangona. O la su sirfa. Na su fina. Ole tulanga ole mea lena tala no mai wimon. Na iai le article le observa na mai whapea. Ole ulunga ali i mai Australia. Na pai Australia le tala. Ai molia ele tata mai New Zealand. Lea ua tau fia ele ulunga ali le mai Australia ina ua tau nu atu i Samoa. Ole winga lai la uba ai atu ia i le whamtalanga. Pei fo le sautanga whamtalanga fo le. Ele ka kaunga molia langa o i Australia le whail tala.
Ia. Ola tali ia no tali atu i le mele. Australia, Samoa, ai fa Samoa fa ngokala. Wa fia uma Samoa ato. Samoa ato lolo. Ai mai sela. Wa fai i le fast. It is a registered party. Yeah. I lalo fa tu la fun. Ele ma fai nga me langa ele ngat ko kasi kan fast. Ai ovo. O ka kau mai ai o mo me o mingiska o palmia. Yeah. Ale o fai ele ia lungali ile. Ia le fai la na fa pe mai ele kau langa ele o Samoa le fai ile ai. E ke kau lo Samoa. Ia kau longa loka ai. Lona lua me. Mana tuan to titia ale fai le tangi le asiatana. Wa fai mai ele lava mo mau malesi mea o le no foi ne. Ia lau sa ku lo ka ko kamakua nge i Samoa le lo ia ne. Ia. Sa pe la wa ia asiata ia ta o tu le ngole le so le o lo ia na. Na lau ko kamakua nga ele me. Lau ku farongo mai nga le acting commissioner la ye. Ere ila kamakua kamai. Ia le na mori ai lavala fa mau e mori ai ia lo ngali ile ai le liu mai lo ngali ile fai mai se fulu molianga malimong fai mai se fulu molianga la ai ole ai so kunga yo ele ngi molianga e nga o ta o fo i model apa yo lai o modi asiasta ile o crowns o modiang o le alta fa le nga ora to se me ka una ti fame asiasta si olato abo mena ele ta ti ona ese ti fame ese reveal ia so lenga reveal asiasta ia ele o fa le nga ia wa fiula le o isa mo sui e se me on ma fai on molia i me i on tau ku ia ele ma se me ele ma se me o me ia le fai mai se fulu molianga lang ave ia o le molia ai le mai se molianga i asiata wa lang me e molia lo e amal kusia e ele ai ma se me o se fulu ia na tau fa mata ule o mai ia fa se i ma fo tangata i nei tunu nei alai malam lele i lava ia asiata malam lelo ia la tu mo asiata temini ile tu langa le mele i samu ele ia lo veo la tala le tu fa tu ia ele ma faila e tau on aware iai tatu leo i Samoa ia leanga o latou o fea o ini morianga se o leo ange ngie lungo e ali ili moni ma o nuale se o mai morianga na o man fai asiata se o mai se o mai fa ma ia se puru pe ono morianga i o to fai ia leanga no de le lungo e em fa na tatu tiro ia on tata fo mata wa is a threat i siata ia tala le fai ele lungari dia ma le pole na abel te mi o longo kusara langa kusi la lo le la wa kurola kamai e malam kula fongo au kilo ko kamai wa pe seri ai pero mo vine lo kai mau pa wa lo mai ia lo ia kamala mai o lo ngai lo kai mau lo ia la sa mai e lo meu kele ka ko inga la kala ri dot man ko ing fa ya ku e pe melengi la ko notebook yo la notebook kuso kamanga ngare wa ko la wori ia fa ye ya lo ko ba ma lo ol pole e ka ngo mai lo ngi lo kuso le la lo kai le se ma fuanga le tanga fora i te fika e fa ma fo fous le wo lungo ea le lungo ea e ono e pe se furu ala to modianga yo man fai a faila o le fa longo ma ye leo te taulang approach ro no vanga ia
Limongi. Ya vaku pamongia. Mai fenga pa ye ko modiam. O fenga pa ye ko modiam. Cepat ke leo la fiang on me. Sa ol. Ya manta to fa pasia me ia. Apa no mai foto official leo I le fionga le lenko tu kilo me. Lenga o leo o sala lau lungo de ia. Le ita mai ia New Zealand ia Asia ma de ato. Awa o fa solo ato de mafofau ai. Ma o ese lo male leina o tu la fono tauna ia. Ya, es tau sa o ena bepe tati tala no ipe. No isa o lele. Langa o le tau fa se le mele ile malu le tunu. O lea ele I wha maonia ni morianga. Ele ia I fo ia se tala ua au mai sa o a mai o ile o leo. Pei o le mele o ia leo ngali ilea. Leo matua I manino lava le au mai. Ua moria leo ngali ilea. Le ia se tala manino o mai o ua moria. Pau le mele vai teimi o longo. O le wha pea mai. O le tau su e mai. E longo se mea. E moria ia siata. Ianga kala ia fai. Ma o la po o ye le tala fa pe e ka ngu o klosia tai o Samoa loka ro ile tai mira lo longo alu lo longo ia alu lomba ave morianga le la o ngele ori o fi o su e po fe o ave e morianga Mare simia o popole ngele ori le ori umba ia le u famba vai wa la ko umba ia le inbo fo mele Monile. Popola ngela wali. Awa ole na wa involve la ia lo ia ngenyu sida. Kongo. Lela wa ku kamai. Au kama vo ia Samoa. Malam-malambat kula fongo I Samoa, malam-malambat kula fongo ngei, mafainga malam-malambat le ia le Ingirisi re kalango mai lo ia la le Ingilisi ya po I pe ia le Ingilisi ya kamba ya keisi yang ko ngei. Ya mabaila ko nga menga le wo mo ngila ori. Waya kula mala ori o sorry ere kasi se me ko kila bebe. Ai te sila foi la le oto. E mafai ngalu le loia. Ia. E fa ngalu loia presenti el keisle e no ma le asiata. Ia. Wa o nga ke masagi me ko coaching. E mafai nga pia le loia. Ai manga o la fainga wa ko se te no resum em fai o le tulanga na wa umba ona fai ele loia masiata yo e summa tua ele to lo tu ia siata e tutu sa leia male mele na fa nga ai le video asiata ile case le fai ko nga fai le case af siring ia ai fai mai ia longo o tua inga ia le lungo le ole fatata no ngale asia lenga ba ko le video nga fai ai ole fa ali ai fai ia la tu e fa pena u malavala mem fai on fai e ma fai on ali tu nei ia sia e leila se mela la e fuan kan fai la orila e ka wa ko sia kayo e o voi loia e fai anga ko malanga loia ngai e wa kursumi ele peo sumba kamba ia alo wape ia fa me mario lo pisi so alo lo fa me lo pisi so nga o le se ku pe fa lo le me papa nge fu me akama me oranga internet ale internet ko le si o fa le lo ala ya lu ku e o ka fa mai sele ai te sila fia foi le ota le si foi mele nga sa wai le amai tata lunga ile na sa wai tata le fontoe fa parta la ina ya ko e tau nu o tulu I Samoa ia la u del mali to lokalo o tau man tuan yo se va e tu sa le malantila len fai asiata le fai la o mai nei o mai pe for tala limong ilang fai o le la o mai ngi sila o mai e fai mo lianga asia ka ngi sila le voin fa pe mai ia stui le voin fa mai stui e mai ia o le la o fai le mako sai linga o le la fai umba menga o no winga ia
Le sia me sole ka ingo ke li mo le lau wale o ka ngaka sole. Fa mi la fisi mai ngi po fen me sa we asia ta fen me so mai o fen me nga o ngai. Se fa ka ye. My goodness. Ale fa ko asia ka ngalu kala isolo o ile. Au ye tonu le o mamu. Ya vai lai. Ora la silia ko asia ka langa wo uma ia. Kele ia ngu o ye. Oi. Ia ngala ko ia le nga o sa mon fin fa nga. Wa kambanga o mai ro ngi ko le ko suel. Sila pila o le ot. Ia. O ko luale orto to luale le wanginga le watu ngai au to su ia. Papa stui. O limong. Ia. Penga mua lo kama fontoi. Ia. Tu fe mai fontoi. E uma lo paroka. New Zealand ro. I. Pakang. I. A mea se yo atu ina faktangi soki. A mea se yo. Ia. Lango. Se imaka nga ai sole. Ai te sila fia o e tulepa. E na ole fa mataua. Ai le anga so. La tu fai langa e lauti loli. Tu vai a fai le ma fai o i asa i leo la e le temi nei Samoa. Ona amai lunga ni molianga ma fa maonia se me ono molia. A fa felanga o mai nge e fai molianga. A la fai mai leo Samoa le se me. Ya ula tu ia. It's a waste of time. And the other thing, nga le kau fa valea yo tangata. Nga le fa valea yo tangata fu le inga ia vivesi ia ka kong fa pe. Ia waila ia ai mai. Ia ai mo se mea ta siutu. Nga pawalo me la ku. O moria lo ngari le. Eu foi lá le o aifu o Canada. Ai fa fu le ia le mela o e kimingi. Sorry. Ngan mo mer pang repeat mai ia kala ho ia kaka. Awole o koe saulanga sau e vai kimbi. Pe ia o ia lenga ia I o ia mo ia lenga fa yer kala le pepelo ma. Ia ko nga me ngalo o ia kamai. Sorry. Vai se pouco a ro fale uso. E mo. O se pouco a no evacuar e nga kamai mo foi. Ama ve kau e mai I ole e vangol po. Yo. La loa ia lo fale ia le potu e mal ofisa. Ia ku im sang pusaisa. Im sang pusaisa nga sa o loko e le ngai. Tu ma se la ia pau le me o sang producer nga e vaku fai mera por kala me nga lo far. Paul meu que polengi que o sui fa fia I el mo. Que va mai me was solar producer o fiu e sui el mo. E fiu si producer ka polang ke ni ko inga. Eu nga vai me was solar producer yang koko o su sol mo. Mo ke iro vai Papea o ngi ko foi e ku ka au kama foi e pipi le lima de fa ngai lo ma kama ngai le fan ko be sha mal lima lang ono ngai bisi ro le ku sa sa ro lang e ka le ko e vai la e tu nga me le oli le ula le fionga le li palmi Yeah. Ula em fai me wa lu wheelchair wa ma Foi le ngaso. Ale ala ko mai fai me o crutches ma ia ka ola foi alu crutches sorry mal ngalo ya ngai ola alu I ko sorry okay va ese le ko ngabe pelo li tule ese le ko ngabe pelo ile ka ka e ka malo ya lo au kilo fa malamba fai mai my producer. Fai unha que vai kunga. Pero le au kilo, eu sabe quen ele le kiringia la ole.
o le fale ainga lai e o son ke nge fai mai we pisa ke aloi fa mau me Tele, ai ke ro kumaro. Ai anga sau i Hollywood te stai fa actor. Kwa actor ka so kala ngo ngi kamaro ko le pi o lai pretend o lai kala ngo producer. Thank you producer. Ai ke ro la e tu le pa wo kuai e sa o le la unga le si mako kamare nga la ku sa mo kau ai mai sa mo ala ma ro la unga fa mai o mai ka la i so fa Yesu ele mga bia Yesu lo sa wa pi o lo vai o ele ma fa nga wa kuai la ka kam e ko la e fa se ro e Kama sa olha la ku Yesu ora kangi mesa kangi rumor farsa. Yesu lalin mo kangi mesa kangi. Elo kau sau ke la ku conversa la ku wa uma la wa nga la ya. Ai si dia ku la sala le si ri ra ku mai ko no. Tele. Ya, amingkam ka po ko ngak nen. Ya, le ai mawana i matau pu e te toe ya ole tulanga foi le ile anga ia tu e o tatu tapua inga ile talonga le ile aso. Tayau, o le sa. Tayau, ile sa le ya patu ya o te lo le sto la ina. Ya, na pu to e mai foi ya. Ole tulanga la na le ua ia Samoa. Wa mai le tu se fa o le mfai ona to e fa tanga ina ia le. Le ole parade io. Ya, o te tono kwa tala feunga la vale mea. Le si foi mea. Ole aso sa le fai ei mea ia. Ele te tau na whangi parade tini aso sa. Po a pia o pia o le nu. Ya. Ile se fa pe foi le se me tu talo. Le ai foi matai a pia. E foi ia le. Ma vai. O le nu ma vai. E tau foi ona fai foi ia malam namali. E tele foi falsa na ia ina. Ele ma fai ona soli fa pena ia tonu ole ai ia malme o atu uma ia laulangi atu e tau nuu ia ina ia pia. Tatu loa foi ona tatu loa na pui foi tatu ia tatu nganu. Mal tatu tu manga fa Samoa ia mal fa ke siano. Ole aso sa le aso. Ia wa uma aso na e o ai lo talu i ole sami ile aso sa. E sa kai ka ko inga le ngofo luma nga ngai ko inga ia so ia ole point man ia na we o mai le uta. O pia ole nu ma vai. Ia. A fai ele fia fa longo ia ma fia va ia vai moso, fia va ia le pea tu sa le ia ma ia pia. Sa oli. Tu sa le ia tu o nu ma vai ole tu. Sa oli. Moni. Yeah. That's a very good point. Ia. Ia al tau pauna ole mea le va toise tau le mau fo i le malu le tunu ia ele onisia matua ta maitia ia ai control malava tatu va toi foi le tu ala loi le i sunga i malu malo ia me se foi le ala fanga ia pia ia so ni foi ele malu malo e wa fo so lo boia tatu le e fa so na me le sa ai tatu tari malu foi le ase me o ia le o i se ainga foi le fale fai e ala ia lea ma to e ma tapwai le talo e foi ma to ia le foi e se mota foi e tele asi tasi foi oso io le la o mo ia ia pe o le melna le la ma to foi ma to ia tapwai le au ia e foi ma to nei le foi ave foi ia le tala ia le fono fo tu ala le pe o le winga le o le fono fo tu ala ma to nei pe o la tu ia ngā lue whaatasi ma leo ngā lue ma ofisa ho ia le malo i nei pe a iei ni mea whape tupu mai le vale o nu le vale e whataitainga po se vao tonga ma Samoa ia ona step in la ia leo le whono fautua lea ia e whautua ina ia nu ia lua ia ma
matamaiti ma pe on mātou na mea lei ona whai ia whono nei tulepa. Sure. Ia, o te lo fo fitau ila mātou ni la restaurant ia mātou ni sa urta long. Na fo o whanongo te lo fia o tupuranga fo de wi ni. America matau ele o ni America na tu te le fia tele talong. Wa esta mele o ia le fo longo ni ia mātou the pena sia fo. You separate a mātou fo. Ya tu dai mai wana tupu mo de te mile na final mo fo. Ia. Na fai fo ia le che ai tapsia ia ne ia manuia tatu talong o New Zealand matatu. Ia, o New Zealand tātou le la final. E le whai inga lama New Zealand ia tātou. Ia. O le tūlanga na lea lai o na pei fwoi le te le tālonga lea. Ia, o le si mea, ia, o ave fwoi le tātou lango mal tātou avu. Nai fe au fwoi fwoi le wha malusi au istamatiti tonga le na la vea. Ia, i le tōku le mafofapa. Ia, o nā fu wawe fu ia wha maisenga ma fu le ina ia la ua toe le ia na ua te ai fu i le ward ia stamatiti na ia pe o nai mea na ia e fu ua ia fu le si fu i vai ngā tonga o le lao mai umai tāpua ia le aua Samoa. O le tūlanga le ia le aua a New Zealand. Tō iwa tamai ki Samoa le tā aloi. Soli. O kama e tō fia fui players o le liki. Su lima pe fukas. Sutolu. Koi ki a Samoa ako? Ngā kua whaka mai ki ngā ese. E ko iwa le leia le a kamala ia le whakau moa manginga. Le uri o pali i o Solomona. Ia, e pe o kamanga le pingia mai le au New Zealand. O le tala ia na whai e avu. E whawhewhewhea ia le au naitamiki tonga i a Samoa. Pea ta alun Samoa. Ai wako whai New Zealand. O la vo e kuku mai fu e ka kokam. O le iloa la ngai ka maki konga. Po fel mela o ia ia o pe o melna le ua le la ua amai fo lango ia tonga ia e mai fo ia lango tatu au ina ia o le tūlanga le na ia talonga le tonga ma New Zealand na malo New Zealand ile il talonga ai malo tonga i tangata mata ia wa fai ai fo ila ma le tala tangata le e plestene ile liki au lava i Australia ma langi atu e le sui al tu la fondo awa o le mele o fai atu ele se o li ile o tau ma fai ta ofi ta mai ki Samoa ta mai ki tonga e ta alo ya New Zealand ma pe ala kapi o fai fapenga ka fai fapenga le se o li e ta ofi ia al mele o fai mai ia plestene le mai le ai to vai o to se lau luas fu wafi tangata na mata il talonga le atonga ma Samoa o ina no fa ali mai e tau te ave se alo le melna le to le loa au ia le loa au ia ai le lenga Australia mo New Zealand ia le isa se fia mata ia talonga New Zealand ma tonga kasi ska me ki maoli nga malanga fu ang New Zealand kuai nga le o nga kokongo o le konga lo le me e pela le winga na tala le plestene le nei ia e au na ve sia talonga au le ave sia ia il tu la fono le langa ile to e sifia lunga vai la kapi a ko ngai ele yo ova pel la kapi sa o so o le poroka la fono le poroka tu la fono le wa an lau New Zealand ma tamik Samoa i le All Blacks ma ki konga un ka tough for the competition tough competition ko le le full competition o tata ba la le competition le wa il milni ina o ata mai tonga le ia ai lua na ta mai tonga le na mai fai le o tonga le na o mai umai lo o ia ta to sta mo bali no mai ia
ma le wanga nana mai I lau matua na Paulo le na mai loi ia ai o ia tamalolo ma stama na nana o fai mai le au atonga le alana mimilo umalo male ma tamaki le leita alo le umalo le no ia Australia New Zealand o mai lo I au ia Samoa ma ia le ala o sifi talo ai le sta mai sifi voila ile au mata pe o le mea pito silia nana te le to tonu I nei talo ngai nei ia sia na we o watu tu lepa o te lo o mai foi na tau puia e nai be ia foi le na fesilia I mai na ile I lato fatananga le ma le sui palmia ia nala na tali lo ia sui palmia foi le melena tatal no nei se me ala vai al palmia o palmia Samoa ele tau fatonua tunga o tole me fai al palmia so se me ala palmia o ia fai le fai unga ai fai to nga luenga nga le ofisa palmia o le fai o tusi fa ala wilo ai me ia alu e palmia ma le sa onga la na ai le fa pe avu tangola to e ta o mal palmia awang e fai le ai fai me le ai no ke le fa ko lau te le fa tonua le palmia le si fai me ele I ask le palmia e ni lato fontanga ia ai man na ma ye tanga nei ia tasina me tau na malam lama ye le atunu langa ole ala vai ave seina vo le fa pe wale amana ia el palmia ia lana ofisa ele ai ole ofisa e mai fa ala wilo palmia el mela ye e fa ai loa ile atunu le ye ia mena pe talina na fai ele sui palmia ia toilupi ile ofisilia wa fo ele watu ia fo ele ofisilia fesilia ia fai mai tala toilupi pe fa se fulun ko fesili mai ale la ukalia kola ia oko o fa se fulu len ko fesilia le kas ale fo la ko kalia fa se fulu ai mana ia la talian nei pe la o mala malamba o mai lo ia o le lo mo se tu fesilia le vai Mane le cha mata mana tu umarta po kalame ia no modo so te miu te mata I pafte na sa ia e te le ta o nei me le ota ai o fai e sia nga o nga I o ta tu alalo ia nga ia langa le pape e fa le nga mai ma fa valia mai ai no fo I situ e te taua no tatu whamanino ia mata upuonga onga. Sa o nei. E mo le whaasese ina o le whaalongolongo le atunu. Ia e te tonunga e whaaftekele I lausunga, tai a te oruso, tau soatu ia lausunga I le tapo kalame ia te le fulo sao mo nei sia mai o lau fesili. Po aina malo I ta alonga mua a Samoa ma New Zealand, a whaila o New Zealand, no na winga. Ili I whaia separate. Isi e taria I fesili na mai e sepa. Le na o matoi nei pe malo pe whai ngai whaia le parade. Ia en mua mo whai le parade ai le whaia le talonga. Ma New Zealand. Ai toi malo a New Zealand wa umar talonga. Yo, tosi ko ai le. Ole protection la ye. I te milni. Ia. Ole amatoa te le suinga ole awa Samoa le la ye. Ai o foi lai ka ko kama ye tafa kui. Pe o kaulangonga ka ko kama nga ole la atake re ka ko kama sa ole Ora volve voi le ai ava ole ke ngo foi vai ala ola au vai ala ai sa ka lo ki apia. Pa wa me la me ir ko malo o so fu ambal va me kurkuni mai. Ma wa nga. Tiroi. Leo tai e ka makinga makungu le ia milo fam talanga o tatifanga they elect something parade woman tu da kale le ngode le parade yo I fa matala ke vai li o ta machi fo ion matonu fa kala kamalo meo le ia onga o le yo onga ko matala mai ngan fai ya ko kamela e pesilia turola ui, ala lengoleta si. Kira ska mai kira mai. Ko ke lola ko. O ke waku ko ai alu ro lunga mai mamang.
Kawan ni mo kamaro ti end Kumaro nunga mai ngore ata. Nera na ke no ti end nga kira. Ile nga pa tekeli ya uruso. Ta nga fu ni yaso. Ya batuir ni ya pano ise wanga ya ma patu fai di tatinu ya mata tama vai ne fiaf. Ya, whaftai tele tulepa aile I tua foi pe fai foi se talai tau ona whau matua il tapu kalami. Ia, ona I vaenga ia na mātou wheloai. Mai foi ala tu whaftai ma la tu foi fia le tapu kalame ia o whatoina, sulu, whata vile. Tasi ne tātou tuisa mau na mātou ele abawo ele anga whai. Ioi. Mātou tal noai mātou ia stama ingo ia pira. Papea ama ua ia mātou ia aise lalo tonga, I lalo I security, lalo I le pack and save mātou. Awa te ila o latu ai whakaro mai se le mānai o lua pokalami mo. Ma le sunga ia tu le epa, e awa tuto fia o tue vai atu tamana sa mānai ai alta to au yaso ia. Makalawa ele mato ele ia au vaku ia oi lalo sua fa me pira tatu ia le ia nai fai mata mai ona nai to te mata fa tai toi nai lo matu nai to luo fato ina masulu na watu foi o ile mele na fai ile visa ia tai toi yo watu foi ia matu talanoa matu ia ma ia la foi mai lo fa ngale consula Ata konsula ma so ia konsula mai ma ia o kamba ele so na fai mai se tala ia tong ile bu mai a konsula mai se ma ke lo po kala me ri ma kamba lo fa tu io ia na ia lo fatele mai ia konsula ia me se foi la tu mala lo fa peona mai huts ia ma Juliano Bryce ia o vaenga umana ia o Junior Seiuli ia o lea lava mai mo mai tatu pokalame whaftai tele lava la utou fia le tatu pokalame ia a iei foi se tala ua le tau te mali I la utou whafonga Samoa ia utou finangalo mali suanga lava I vatele ia ole aunga lava I maua nganga ina ia longo pui li I tatu atunu le ala se me mawhai o na longo e tātou atunu ia o nā lava ma tau whai fo ile mawhai ina ia sao matonu ia mea mate watua ile tu tasi fo se maua o a whapea lava mate e wawa ai atu ma sila tu fo ile sunga ile ia tu ile epa i se mea o whale tonu e fo ile fastia ia pol malu ia o la whapea na o i se tala ia ai whaftai tele sunga ile fionga ile li palmia sunga le ia la sunga laudi al maliatoa ia malo lava le tauatai malo foi le whatoatoa I tonu I nei New Zealand o te tonu po se aso wala tamai se aso e tu muli eile na whionga le li palmia ia whapea foi whatua ia tua ia I siau whatua ia malwhanau ia Watu ai foi le mātou whamalo I le to whātu ai foi whamalo atu I le whionga I le head of states ia o le malo ia malona malwhatua ia po le masiofu foi ia whape foi ia sunga I sui palemia o le tātou atunu malo le whatotoa malo fo le tauatai tono Samoa. Ia, mau tūtiu te whai, ia meise le kapineta, ia male palimene o Samoa atoa. Ia, ono whapea toi leo sa whamtalanga tu lepa, ia manuia tele o whai walo filima, e whao maile nei fo I vai aso, ia le weekend fo ia mātou, ia na fo o sao nuni mai o tō ia le weekend. Ia, whapea fo I whaltua, ia malnofo alo. Ia, o sao toi so atu na I tu la tu lepa. Paftai tele tu vesingano. La ufionga leo ta paftai
le titi le nga whaatai o lau tāpenanga mai fōre nai tūrangi ia ua lava le titi nei mea tātou te ngaruru ai le longa pui i o tātou atunuu i mea moni i leo ni me whapii ia la tātou tua ia Samoa ia nene i whapea ai ni mea whaipongi sā ia tātaranoanga ia ma mea oro tā whaasoa ai whaatai tele lo saur tā por kalame i lea vaiaso ma le vaiaso ia maupea lo malosi maua le manuia i la le tino le mafaufausi ia nganga ia ua fo di fenga iai ia ainga matuna pena o manatu le ata patu fai le nei manuia tele le weekend manuia foi lau tapu ainga o le tatu au ile na sosa o le asau ai mo te mini ia alofat to fat ia vatu se fo ia manatu Samoa o le na ua mai a ia le ma tua ma au nanga fali a o le ni yaso io ia ua lava lau fita fa fo ma lau mai moanga ma lau sila mai ia o le na ua fa matafi ele fionga ia leota ia sele ato to fo io se mato tua ma se na o manatu fo la seu fo fanua lo wa io fa si umino lunga nei ia ai tau fo ia on fa se malo longa le o vai tu fo ia ua te al afriva ia mato anga i le tura se fulu i le fiafi ia manatu ua lava lea matotoe se mole tuai ia matuai le matoe kalsini o le nei fiafi ia lau fionga li palemia lau kapeneta o minista ma minista lango le na fo i le fionga le fonga fitalai ma sui fonga fitalai ia o le tai o le tuangai ma le tuangai atoa ia o tatou ai na ona tatou tala noa ma faasoa a le manatu maualunga ia le lei taʻitaʻiga o le tatou malo o tou ma taʻitaʻi o le atunuu aua tatou te fela mataʻi aua tatou te faitau leaga po ai leaga o i lelei ioe o ane fai faalelei tatou malo o ane fai faalelei tatou malo a ua uma lo le taimi o le fono uma ioe ai leo le uma toe mai toe laulau leaga mai ma fai mai tala taula malama i luga o nei mea tatou te iai pe i lea o tatou atunuu se atunuu ona tamaiti ioe fai faalelei ia tatou amioga ma amio mai o ni amioga ni tagata o ina pei ona outou taulagi ia so uma manuia tele outou fai outou ona masanitu i le epa faafetai li o sua tatou toe feloaʻi i le aso atae au pe agalelei le atua taʻitaʻi ai lou sofua ma lo ola mo le temi nei